аввало ассалому алайкум шаҳрвандони ҷумҳури тоҷикистон, тамоми қишри ҷомеаи шаҳрвандӣ, муҳоҷирон, мухолифон, равшанфикрон, аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпояи озодихоҳ. имрӯз онлайн протест ранги ҳарвақта, митинги онлайнӣ, касе ки гӯш мекунед дар чат танҳо ҳамун номи мавзӯе ки Freedom Mention Tajikistan ҳамун чата бинен чӣ хел нависагӣ амра копия кунед анам хел нависаб рафтан мегирен дарше тоқа ҳамун Freedom Mention Tajikistan, Freedom Mention Tajikistan, салом алейкум ҳамадаву салом палом нанависем. Илтимос бародаро, главни бояд энергията беҳуда сарф накун, энергията бояд точкада сарф кунӣ. Фаҳмидем? барои ҳамин пеш аз он ки мавзӯи сар кунем ҳамин якта чиза мегӯм. ҳамун чуноне ки Аристотел устози тамоми сиёсатмадоро буд ки аксар одам медонист Аристотела шиндагин ай бисёр мавзӯъҳои мо ҳамура фаҳмидагин. Аристотел ки буд? аммо Аристотел гуфтам ман шумода ки рост ҳаст, дурӯғ ҳаст. касе мо медонем ҳақ ҳаст, ноҳақӣ ҳаст. ҳамун рост дурӯғ да карочи. ҳамун рост қатъи дурӯғ ҳамун як дарёда гуфтам ку як дарёда мераванд обозикунӣ. либосоша мекашад рост мемонад, ишам дурӯғам либосоша мекашад обозӣ мекунад. дурӯғ мебурояд пешакӣ ай рост обозӣ кардестаед либосои роста мепӯшад. либосои роста мепӯшаду меравад. ҳақ мебурояд, ҳақ ай обозӣ мебурояд либосш нест, мебинад ки дурӯғ либосша пӯшида бирафта. баъдан аймун вақт ҳақ худша нишон наметаву ҳамун яке нишон метад, яке нишон метада изон мекашад да ҳақ. барои ҳамин ҳақ талх аст, барои он ки дидани ҳақ мушкил аст. дидани ҳақ, шунидани ҳақ, ин ҳамин политикадам ҳама хел система кор мекунад. барои ҳамин ҳар як кадоми ту бояд донӣ. фаҳмидин ки то ин замона мегӯяд ҳамун ҷорҷ вашингтонам даже ҳамин идеология пеш аз ҳамун чи мустамликаи англосаксон англияда буд амрико, ҳамунам ҳамин идеология гуфта буд ки пеш аз ҳамун инқилоб карданаш ҳамун системаи партизаниҳошонро ташкил кара амал карданашон ҳамин идеология буд. ҳамун одам ки ана ҳамина тақсим мекарданд байни мардуми амрико ки чи дурӯғ либоси ҳақа пӯшта медурояд, танҳо либоса мебинӣ ту бовар мекунӣ. барои анамун бояд тайку анализ кун, гуфтагиён партизан шав, аз назар гузарон, муайян кун, таҳлил кун, маскировка кун, амал кун. дига ягон чи не. танҳо инҷода амал кардан бо роҳи якта роҳ. ту навис Freedom Mention Tajikistan. сурати ҳамун лампочкарамон, ҳамун светамон, байрақи Тоҷикистонамон, всё. анамин роҳ қатӣ бурен. ана ҳамин чиз эффект метад. дига ягон кортон эффект наметад. иҷа намедонам дига чӣ нависанд не. барои он ки шумо бояд донен ки дунё аз кадом самто идора мешавад ва тамоми инамин чизе ки процессе ки мо мебарем инамиҷада кор гап задестем қатӣ шумо ҳамаш кадом забон қатӣ сохта шудааст. барои ҳамин Freedom Mention номи мавзӯъам ҳастай. менависен Freedom Mention, номи каналам ина Freedom ай. Freedom ам хеле нависа мешад. Mention Tajikistan. сурати ҳамун чироғамон света лишт мешад. англисишта бугӯем. байрақи Тоҷикистонамон. анам хе боло бурафтам. чат бояд анам хе кор кунад. якта копия кара тайёр карамон гуфта будум дина. инам 10 каси якта копия кун. ҳозир тайёр карамон ҳар замон мондан гирам. 5 минута 6 минута гӯш мекунӣ бо мемонӣ аднабари мена. анам хе поэтапна бурафтан мегирад. дига давлато ки мебинад ана ҳамуна мехонад мефаҳмад. и хеле менависӣ намефаҳмад ӯ. барои он ки основаи ҳамун системаи прямои демократия ба расидани мо
ана ҳамин муаррифӣ кардан бо ҳамаи забонҳо аст. бо ҳамаи забонҳо ана мехем ман гап мезанам ки чанд забон қати шитоби ҳамин давлатҳо фаҳмад ачон чӣ мақсад дорад мардуми тоҷик, чӣ проблема дорад. ана ҳамуна навис барои ҳамин барои он ки феодал аст, ғуломдор аст. феодал барои моликияташ мубориза мебарад, барои курсиш, барои пулиш, барои молаш. тақдири инсоният, тамоми китобои муқаддаса бихонед, тамоми китобое ки ҳамин шумо медонен ҳамора бихонен, ҳаёти инсоният айсаршавӣ то ҳозира, ҳаёти тамоми инқилобе ки сар задагӣ, революсияе ки шурӯъ шудагӣ танҳо ба манфиати мардум ҳал мешавад, ба манфиати гурӯҳ, клан, определёни ҳизб не, ба манфиати мардум ҳама вақт ҳал мешавад. барои ҳамин инҷа мардум аст, инҷа ягон чӣ нест. мардум танҳо барои зиндагӣ, барои зиндагии арзанда, барои он ки бояд ҳар як минтақа да ман гуфтагиюм роҳбар аҳмун минтақа начальник милисияш бошад, аҳмун минтақа прокурораш бошад, аҳмун минтақа судияш бошад, аҳмун минтақа раиси амнияташ бошад, аҳмун минтақа, аҳмун маҳал бошад. ранги ана ҳамин давлатҳои пешрафта. ман ҳамин давлатҳои пешрафта ҳар як неми штатишда шумо бидроем бинен, ҳар як штати ҳама Амрико, Аврупо дам флагашай, байрақашай хидша, гербашай бо байрақи давлаташай. И ягон ҷудоӣ нест. И системае ки бегона омада дига ҷода ҳайку вай вақте ки централизова намекунанд давлата сохташа, а як минтақа мебиёд ҳама як ҷода мекашонад, ту кида муроҷиат мекунӣ, ӯра гирифта наметавонад, ӯ одами хидшай. барои анамиқа ана ҳаминда расиданда танҳо ана ҳамин система Freedom Mention Tajikistan нависен. ҳамидин ҳамун турмада будаги одамоя фикр кунед. Иззат Амон, Далери Эмомалӣ, Пир Муҳаммадзода, Абдулло Ғурбатӣ, бачаҳакои Бадахшон, ҳар касе ки ҳаст, як бор шумо ҳозир ҳавои хунукда представит кунед ки ҳамои чӣ ҳол доранд, барои чӣ ҳамунҷа даҳад. наход якта ҳамин Freedom Mention навистан тоҷик, ҳамун навистан қим бошад шумода. барои ҳамин ин ҳами қакора бикунед. барои ҳамин зинда бошен, саломат бошен. ха мерем, ман мехонам, шумо уҷада нависем бародаро. фаҳмидем ҳамун мавзӯъ чанд забон ки мехонем, записои тақсим кунен, дигарода ҳама бидрояд тамошо кунад, тақсим шавад, бисёр шавад. фаҳмидем мақсад зиндагии арзанда ба расидан. зиндагии арзанда мехоҳӣ, 1 грамм тиллоя навис гуглда, 1 грамм нефта навис, ҷавобта меёвӣ. мақсад моддаи 13. барои анами ин ҳаминҷа нависесай Freedom Иззат Амон, Freedom of Tajikistan, Раҳмонов диктатор, Freedom Mention Tajikistan. ин ҳам хеле нависен, ин ҳаминҷада ҳаст. ҳамуна копия кун, партифтан бигирен. саломат бошен, зинда бошен. ман далше мехонам бародаро. майли ҳар як кас бояд функсияша кунад да. шумо нам нагӯен ки мо ҳамин мегӯен ку мисол ина мо ҳамин барои озодӣ як боя як кор кунум мегӯӣ. ин ҳамин кор шумода Freedom Mention Tajikistan навис, тамом, дига ягон кор не. ана ҳамин тида кор, кори ман кори худма мекунам. Трамп ага мегӯӣ ки манам ҳамин кора кара будам, манам як ҳисса гузошта будам мегӯӣ. фаҳмидем? барои ҳамин записои тақсим кунед. ин ҳамин кор фақат Freedom комментария обдам, любой чида таъриф нанависен, бале нанависен, ягон чи мода да кор Freedom Mention Tajikistan. комментариятон ҳама видео данам хеле бошад. аксар видеои мода медорад, анам хеле навис буро. всё, тамом, Freedom Mention Tajikistan. дига ягон чи не. ина Freedom Mention Tajikistan. ана ҳамин хеле нависта рафтан гиред. хоҳӣ ки як саҳм гузорӣ революсияда, ана ҳамин кор аст. фаҳмидем? онлайн митинг ягонае ки ман ҳамина мисол инами ихтироъ кардам, бугум ҳамин сар додам онлайн процесса ки дунёи инноватсия технологияда мо гузаштесем. дунёе ки ба тариқи технологӣ, ба тариқи информатсионӣ, ба тариқи информатсия расонидани тамоми маълумот, ба тариқи информатсия митинг гузарондан, ба тариқи информатсия вибор ҳоле мегузарад бо вақту замон. ба тариқи информатсионӣ вибор мегузорад, президента интихоб мекунӣ. танҳо ба тариқи информатсионӣ. фаҳмидем? шумо нависен Freedom Mention Tajikistan. тамом, дига ягон чи не. хонумо ва ҷанобон, ҷомеаи ҷаҳонӣ, мо мардуми Тоҷикистон пеш аз ҳама
тарафдорони ҳаракати сиёсии мардумии демократии аммо Тоҷикистон ба шумо ва тамоми дунё муроҷиат мекунем. мо аз модар озод ба дунё омадаем, аммо ин озодиро дар Тоҷикистон эҳсос накардаем. Эмомалӣ Раҳмон ва кланҳои ӯ, гурӯҳҳои ҷиноятиаш худро сояи Аллоҳ худованди муттаол дар рӯи замини мо эълон карда, халқи моро ғулом гардонданд. дар Тоҷикистон озодӣ баён нест, демократия нест, қонунҳои байналмилалӣ нест, интихоботи демократӣ нест. ҳар касе ки дар бораи озодии инсон ҳарф мезанад, бо парвандаҳои ҷиноятӣ сохта ба зиндон андохта мешавад. ҳоло дар Тоҷикистон зимистон сард аст, мардум нерӯи барқ надоранд. муддати 30 сол шуд Эмомалӣ Раҳмон ва кланҳои ӯ ба мардуми оддӣ барқ намедиҳанд. феодалҳо ва ғуломдорон қувваи барқ доранд. дар дунё асри 21 асри инноватсия ва технология буда, ҳатто дар кишварҳое ки ҷанг рафта истодааст нерӯи барқ мавҷуд аст. аммо ба мардуми оддии синфи коргару деҳқон мо барқ надорем. халқи моро дар тамоми дунё ҳамчун қувваи кории арзон истисмор мекунанд. зану фарзандони моро мекушанд, зулм мекунанд, таҷовуз мекунанд. ин аст истисмори одам бар одам. халқи мо аз феодализм ва асорати нави ғуломдорӣ озод шудан мехоҳем. аз ин рӯй бо ташаббуси халқ ҳаракати сиёсии мардумии демократии аммо ташкил карда шуд. мо пеш аз ҳама инсонем. нест бод диктатура ва нест бод режими феодалӣ ва ғуломдорӣ дар Тоҷикистон. Эмомалӣ Раҳмон ба мардуми коргару деҳқон барқ дед. мехонем англисиша. Their leaders and gentlemen, world community, whereas the people of Tajikistan, first of all, the spouses of the political people's democratic movement Ahmad of Tajikistan, were turned to you, we were born free from mutter, but they did not feel this freedom in Tajikistan. Emomali Raḥmon and his clan and criminal groups declared themselves the shadow of the Lord God Almighty on our heart, and made my people slaves. There is no freedom of speech in Tajikistan, no democracy, no international laws, no democratic election. Everyone who tells about human freedom will be put in jail with fabricated criminal cases. Richt no winter is cold in Tajikistan. The people have no electricity. For 30 years, no electricity. Emomali Raḥmon and his clan have not provided electricity to the common people. The feudal lords and slaves owners from his clan have electricity. In the years of the 21 state country, the evolution of innovation and technology, even in countries where there is a war, there is electricity. But we don't. My people exploit as a cheap labor force, kills, oppresses, rapes, or women and children. This is an exploitation of man over man. My people want freedom from modern feudalism and slavery, and therefore at the initiative of the people, the political People's Democratic Movement Ahmad was created, where people fears of all done with dictatorship and feudal regime. Emomali Raḥmon give electricity to people. Дорогие дамы и господа, всемирное сообщество,
Мы народ Таджикистана прежде всего человек. Сторонники политической народное движение Амат Таджикистана. Обращаемся к вам. Мы родились свободным от матери, но не ощущали эту свободу в Таджикистане. Эмомали Рахмон и его кланы и преступные группировки объявили себя тенью Господа всемогущего или Аллаха на нашем земле и сделали мой народ рабами. В Таджикистане нет свободы слов, нет демократии, нет международных законов, нет демократических выборов. Все, кто говорят о свободе человека, посадят в тюрьме с фабрикованными уголовными делами. Вот сейчас зима, холод в Таджикистане. У народа нет электричества. При течение 30 лет Эмомали Рахмон и его кланы не дают электричество простому народу. У феодалов и рабовладельцев из его клана есть электричество. На дворе 21 век. Эволюция инноваций и технологий. Даже в странах, где идет война, есть электричество. А у нас, таджиков, нет. Моего народа эксплуатирует как дешевую рабочую силу. Убивает, угнетает, насилует наших жен и детей. Это эксплуатация человека над человеком. Мой народ хочет свободу от современного феодализма и рабства. По инициативе народа создалось политическое народное демократическое движение Амат. Мы прежде всего люди, долой диктатуре и феодальному режиму. Эмомали Рахмон, дай народу, рабочим и крепостным электричество. Не мешаем. Sehr geehrte Damen und Herren, Weltgemeinschaft, wir sind das Volk von Tadschikistan. Vor allem die Unterstützer der politischen volksdemokratischen Bewegung Amot von Tadschikistan. Wir wenden uns an sie. Wir wurden frei von der Mutter geboren, aber sie fühlten diese Freiheit in Tadschikistan nicht. Emomali Rachmon und seine Clans und kriminellen Gruppen erklärten sich zum Schatten des allmächtigen Herrn Gottes auf unserer Erde und machten mein Volk zu Sklaven. In Tadschikistan gibt es keine Meinungsfreiheit, keine Demokratie, keine internationalen Gesetze, keine demokratischen Wahlen. Jeder, der über menschliche Freiheit spricht, wird mit fabrizierten Kriminalfällen ins Gefängnis gesteckt. Im Moment ist der Winter in Tadschikistan kalt. Die Menschen haben keine Sturm. Seit 30 Jahren versorgen Emomali Rachmon und seine Clans das einfache Volk nicht mehr mit Sturm. Die Feudalherren und Sklavenhalter aus seinem Clan haben Sturm. Auf dem Hof des 21. Jahrhunderts der Entwicklung von Innovation und Technologie sogar in Ländern, in denen es Krieg gibt, es Sturm, aber wir nicht. My people nutzt sich als billige Arbeitskraft, austötet, unterdrückt, vergewaltigt. Unsere Frauen und Kinder, das ist die Ausbeutung des Menschen über den Menschen. Mein Volk will Freiheit von modernen Feudalismus und Sklaverei und deshalb wurde auf Initiative des Volkes die politische, volksdemokratische Bewegung Amot gegründet. Wir sind Menschen zuerst nieder mit der Diktator und dem Feudalregime. Emomali Rachmon gibt den Menschen Sturm.
бародарое ки чӣ қати стрим қати дур омаден, мо вақти стрима эълон мекунем, баъд будроен чӣ аз кадоми ҷониб бошад, просто идеологие ки оид ба клан ҳиз намедонам читон бошад, чӣ накунем ки мо мардумем, мо аз мардум баромадаем, танҳо ба мардум хизмат мекунем ва мо ҳамаро эътироф мекунем, ҳурмат мекунем. Но притяжени 30 сол моро кишта омаданда, рости гап. Хела аксар зиндоние ки ҳаст, ҳамон одамо киян, ҳамон одамое ки ягон кланда ранги моанд, ягон ҳеҷ ки пачинатсия намекарданд. Просто ки пачинатсия накарданд, чӣ карома, ай каромат шариф сар кунем, ҳама короче намхе одамое ки ягон каса пачинатсия. Ин мардумӣ аст. иҷа танҳо мақсади мо расидан ба зиндагӣ. И Эмомалӣ Раҳмон қати кланош моро безор кард. Чи ӯ тарафш равем ҳам ҳамиё, ӯ тарафш биравем ҳам ҳамиё, ҳама ҷо бирем ҳамиё. Барои ҳамин ҳар як инсон бояд донад, ҳамин дар ӯ сол 44 миллион да, 44 миллион доллар да, короче қариб ҳамақада помош гирифта буд Тоҷикистон. Имсол бо 56 миллион да помош он рӯз ба наздикӣ гирифт бародарон. ҳозир ҳамун набере, ҳамун Исмоилак, ҳамун чиора тақсим кадай, бо ӯра номиша чӣ мондиян? Фарзанди ватан. Фарзанди ватан мондиян номи ҳамура. оё иззат амон фарзанди ватан набуд? оё каромат шарифу фарзанди ватан набуд? Раҳматӣ. оё далери Эмомалӣ фарзанди ватан набуд? оё Абдулло Ғурбатӣ фарзанди ватан набуд? оё тамоми инсонҳое ки айни ҳол дар зиндон, бачаҳои Бадахшон ки ай номус, ай ҳифзи якпорчагии ҳамун номусу ҳавли хонаводаи худшона ҳимоя карданд, оё ҳамуно фарзанди ватан не? ҳамун помоши усолае гирифт 44 000 вақти коронавирусда гирифтаги ҳозир тақсим кардааста, бизнес да типа ай ҳисоби худам гуфта, и ҳозир бо 56 миллион да короче бо помош гирифт, ӯ 44 миллион да гирифта буд, 56 миллиониша запас мекунад, ӯ ҳоша тақсим кардааста. И чӣ охи бовар кунен ку ман шумо да гуфтам макиавелизм қати ман гуфтаги шумо да макиавелизм қати ман шуморо мефаҳмам. Фақат чиста уже политический идеология да ки гап мезанем. Макиавелизм қати якта чизай. Макиавелизм ҳамхе пешниҳод кард ки сета кашилёк дорад. Любой император сета ҳамён дорад. Ҳамён сета дорад. Се ҳамёнаш яъни се ҳамён. Фаҳмидем? Се ҳамён дорад. Ана ин ду ҳамёнаша вақте ки ҳукуматаш шикастеста ку анамунда истифода мебарад шумода. Як ҳамёнаша баҷо мекунад, рӯзи гирехтанашда истифода мебарад. Агар 300 миллиард бошад, 200 миллиардаша шумода истифода мебарад. Неки гирифт ку бо одами худша монд ҳукумат да автоматически анамин 200 миллиарде ки расход кард, 200 миллионе ки расход кард, вай 400 миллион кара мегирад ай шумо. Ягонта дай хотир намур шуморо мекушад, уруч списка мекунад ки ода пул додеса, кадом спортсменда пул додеса, кадом намедонам милитсияда пул додеса, кадом намедонам генералда пул додеса, агитация барад, кадом прокурор да пул додеса, агитация барад, кадом агентура да пул додеса, агитация барад, блогер да пул додеса, агитация барад, касе да журналист, касе ки ҳаст ҳамун да сарф кардеса ямуна. Ҳамун 200 миллионе ки ӯ сарф мекунад, 400 миллион мекунад мегирад. И системаи макиавелизм. Макиавелизм анамахе кор мекунад. Фаҳмидин? Бояд ҳама вақт сета кашилок дошта бошад, дитша ҳама вақт сарф кунад. Баъд дуюм системае ки макиавелизм аст. Император ҳама вақт, ҳамун императоре ки аст, ҳама вақт аз ҷониби ҷош чотка гӯш кунед. Аз ҷониби минтақаи худаш критик тайёр мекунад. Одамое ки аз территорияи худаш калон шудаги ҳамун территорияда, ҳамун аксар властда одамои худшай ку ҳамунҷа одамеро тайёр мекунад ки ӯ сиё мекунад байни мардум да дуромада. Фаҳмиден? Сиё мекунад. И идеолог макиавелизм ира ман нависаги нестем. И чиста анамин дидестем мозимо. Анамун сиё мекунад барои дига одамои муайян кардан. Муайян мекунад, дигарои убрат мекунад. Фаҳмидед? И системаи хушрои макиавелизм азёд медонад. Лекин
ҳамино хондагӣ ҳам бисёр давлатҳои тарафҳои мода ё инаи давлатҳодам антимакиавелизм наметиҳанд китобаша. Антимакиавелизм хондагӣ вай чиай шогирдашро додагӣ буд, шогирдишда нависта пеш ай макиавелизм буровардан антимакиавелизм нависта буд. Баъд макиавел я вақте ки телефона мебурорӣ аввал антивирусша мебурорӣ. Анамун борин Макиавелли Никола Макиавелли вақти навистани макиавелизмда антимакиавелизм нависта буд. Случай чиво императоро инсон ба дараҷааш биёрад ки антимакиавелизм кор кунад. Антимакиавелизм анамин аст, амод аст, система партизани аст. Фаҳмидем? Барои ҳамин ҳар як кадомот бояд ин чизоро донӣ ва амал кунӣ ҳамахе. Фаҳмидем? Ҳамахе амал кунӣ. Худат медонӣ, аз назар гузарон, муайян кун, таҳлил кун, маскировка кун, амал кун. Шаҳрда, кӯчада, ноҳиятда. Анамин давлатҳои ман гуфтагиём, бо мегум, ҳар записимда мегум. Ҳамин заб давлатҳое ки ҳаст, шумо будроен гуглда нависен, чанда штат Америка дорад, чанда штат мисол Германия дорад. Ҳар якташ байрақи худша дорад, ҳар якташ флаги худша дорад, ҳар якташ як одам дуромад, гап заданӣ аст. Қабул мекунем. Салом алейкум. Бародар. Хуб ҳастем, соз ҳастем. Меша шукрона. Овоз меравад? Хам мардумда чӣ гуфтание дорӣ? Ама гуфтаи сайшона бо худат бо иш мардум соф намояд. Агар ку ака бовар мекунӣ овоз момеса микрофон киштаги ҳай. Фақат оиди мо бояд дипломатия ёд гирем суро бурад. Майли? Фаҳмо? Дипломатия. Ранге ки Имомалӣ худиш методиша чхели медони, а чхели? Ман ҳамара дӯст медорам мега ку, не ки мекишад. Фаҳмиди? Ҳамун метод қати. Фаҳмиди, а? Иҷа не, иҷа уже площадка ишидаи ки бисёр давлатҳо тамошо мекунанд бурад. Майли? Ман забони худ мефаҳмам. Фаҳмо? Барои ҳамин гӯш кунед. Як каса бояд дашно. Ҳамин ман туда мегӯм, да, просто суҳбат мекунем мардумо брат. 12 сол шуд шояд Эмомалӣ Раҳмони критика мекунанд. Критикаи медониянд, дашно мекунанд, дигар кор мекунанд, дигар кор мекунанд. Но реаксия наметиҳад. Реаксия медониҳад чӣ? Ҳамун реаксия додан. Вай ҳама вақт айку макиавелизм ҳаст, макиавелизм. Вивади своего противника из себя мегӯяд. Фаҳмиди? Ҳамун қаҳраша биёру, ҳам дар кори чиста кашгир. Фаҳмиди? Нишон додан дунёда. Фаҳмиди? Дунё ҳозир дига хе кор мекунад. Дунё бугӯй ки хеле не инами системае ки чӣ бугум? Ӯ инқилоб ҳатман мешавад. Революция ман гуфтагӣ. Ман любое время мегӯм, просто ӯ гапомо ман инҷа намегӯм. Фаҳмиди? Мешавад ӯ 100%. Танҳо иҷада дунёда муаррифӣ кара. Фаҳмиди? Определённи чизои уже ман гирифтагим, определённи коғази уже ман заверят кардистам ҳама чиза. Ҳар як амале ки мекунӣ иҷозатое ҳайда. Иҷозатое бояд гирӣ. Барои ҳамун чотка гап занен, уже чӣ бугум? Ёд гирифтан да кор пара нада. Фаҳмиди? Пара нада гап задан да кор. Ҳами тайку, аманам ба саводи ҳамат любое идеология дори, просто чотка гап задана ёд гирем. Майли бародаро? Чотка. Саросима нашида оромона чотка гап зан. Ягон ҷои чӣ нест. Идея таску, идеята пешниҳод кун мардум дастгирӣ кунанд. 71 кас мардумда мегӯм ки Freedom Mention Таҷикистон нависем бародаро. Ту гап зан суро ман тра ина калом мекунем чӣ фикрот бошад бугӯ брат. Кайза так фикрои мо чия? Мардум мақсад ки бахезан аз ҳақуқ чун дикоп мисол ки мора аллои меҳрубон қалом наофарида ки мисол ки мора қалом Эмомалӣ бошем. Мо ҳам инсонем. Морам алло мақсад ки шахс одам офарида, не ки як ғалом офарида. Ҳамамон бояд ҳақуқ худмон дифоъ кунем. Ҳамамон бояд мисол ки мо ака тараф Турсиядаям
همی جمع که انسان اومدم همی جدیدم آزادی را دیدم که باید همی جمع دولت مسلمانشی نه همی جمع مسلمانشی نه آزادن که همش که مقصد که چکار میکنه چکلی فرما میکنه چکلی میخوره که کارش نداره همه باید ما خیلی شخصا ما که همینجا یاد گرفتم که همیو سبب شد ما در همی ترکیه اومدن ما مقصد که ما در سبب شد ما حتی ایست کردم که باید چکلی انسان آزاد باشه حتی اکا باور میکنی همیجا حیوان آزاده حیوان آزاده آزاد گپ میزنه آزاد میگرده آزاد مقصد که سخن میکنه چکل بگم اکا شرایطشون خوبه همه طرفه زندگیشون خوبه اگون کمبودی نداره باید ما ملت تاجیک و همه پدر مادر و همه ما ملت تاجیک خمونه تاجیک میگیریم خمونه مسلمان میگیریم باید ما هم مثل همین انسان ها زندگی کنیم ما میخیزیم مسکو میریم تاجیکستان میریم مسکو میریم تاجیکستان میریم همین مسکو و تاجیکستان هر شکل یک سیستم یک سیاست های آزادی نیست من خودم مهاجر بودم میرفتم مسکو تاجیکستان مثال که در ذهنم نبود این فکرها نبود نه که الحمدلله اومم ترکیه اینجا من خیلی دیدم که بس که اینجا مسلمان نشینه اینجا انسان و زندگی که هستن از حقوق خودشون از حق حقوق خودشون دفاع کرده هستن این مردم خودمون که نمیدونیم ما که چی درد دارن چی میترسن دیگه نفهمیم باور که عزت امرا یک چکم که در رومان میشه یه بدروین صحبت کنین لبوی اگر بخوایم ما میتیمینم منبر ما میبرویم یه طرف میسیم این مردمی های برات اینجا یگان چیز نیست این چیستا مردمی است لبوی کس برود ایدهش بگود فقط دشنام ما دشنام کنیم برات یک دیگر را دشنام میکنیم همون هم توجیک هست همه توجیک هستیم پروست ایجاده بازینگرای اساسیه که بازی میکنن برای نفس فروخته شدگیان اپریدیلونی مثال اپریدیلونی میبیاد میگود که تدا اویله خونه دا شرایط میتیم چی اوجاده چی نمیدونم اروپالی با ایجاده بیایی شرایط میتیم تی کراچی همین چکنده همین شورش بداست فهمیدی ها شورش بداست یا همون قطی بان شوان ما بدزیم هم ماده سینزه را بدزیم تمام دیگه یگان چی نیست ایجاده نه که همه ما توجیک نو دشنون کرن لیشنه ادنوریمینه دا من مثال یک خیلی فکر میکنم ده من بسیار چیه گذشتگیم راستی گفت حیات ده همه قرمه دونم که همو امامالی هم خودش داده نمیتوند بسیار چیه میدونه خوجیناشا باید تلفن کنه چون ما ایش هم بفهمین او را مثال باید پر ساعت او همه خیلی اصلاوه که ده آمادگی ده وقتی که موندگیان فتگیان که این همین ای 100 سوم 10 سوم میگیری تمام 90 سومش ما میگیری فهمیدی او انا همین اصلاوه که ده آمادگی او اصلاوه وایران کرده نمیتوند فهمیدی؟ نو این حال مردم باید همین چیزا اوشه درک کرده است برای همین بدی کردن ما میگویم که مثال ایجاده بعضی انسان میبرود میگود که این مردم خیلی نه ما خطلون همش بد نه برات فهمیدی ها؟ اپریدیلون آدمی که همون زندگیش خوب است خدمت میکند کلام با بعد او گفتگیان که شما شرایط میکنیم دیگرای قیر کنین ده قیر کنین من بچه های خط کلاب که دیگه میزنم که عذابی که او دارد با دیگران ندارد راستی گپه میگم من بله آدم های نزدیک هم هست واقعا خوش بازو ملت یا خیلی مقصد کنم مردم خود نسبت به ما میکنم عذاب همه چی فکر نکنم که مقصد که شوهان این من شهرکی کلاب گنده جقیدگیم من میدونم همه معلومات را دارم برات ما وجود کماندیروی هست که کار میکنم بسیاریش خطلوندم هر روز ما گام میزنیم پارتیزانا کار میکنن
медонем мо ҳама чи кати ман курсеем лекин мардумда чотка фаҳмонен иҷа хеле нест ки ту уже фаҳмон мардумда дипломатична чотка фаҳмиди бе ягон чи ҳамин любое время хости ҳамин бугу ки ҳамин телефон куну ҳамин телефони мана меёви ҳамин телефон кун бугу ки ака ман бояд ҳамҷа будуром ҳам хел гиронун мекунум 24 соат то мемонум кор кунад ҳамин бовар кун фақат мардумда гуфтаем ки freedom mention Таҷикистан нависени шумо ҳозир ира дунёда муаррифӣ кардан дар кор ки чанд забон кати гуфтан дар кор ки дунё уже фаҳмад ки чӣ ба 12 сол шуд зиёда 10-12 сол шуд ки як конкретни ҳамин тол намехӯрад митинг намешавад пеши мо дайку қирғизистон ҳанун президентишайку президенти қирғизистон анамо оппозитсионер буд полшада греза буд ту медонӣ бихони абор навис полшада греза буд ҳамон рафт инқилоб кард бовар мекунӣ беларуса шуд урусо чандборо шид чӣ ба мо нашидем сабаб якта чиз сохтани определённи системи макиавеликати одамое ки устана бисёр бачаҳое ки действительно зур буданд установид кардан охир ҳамин шикор даштагианда ҳамин прицелда гирифтагианд ҳакам ман ҳамин ҷангиём прицелда гирифтагиам жиддат дорам биро ман мепаронам бад хеле мумкин нест мо монда шидем мардум ҳамира пешниҳод кард тамоми минтақа мана пешниҳод кард ки ин ҳамихе чиза состу тамом ман ҳамун дарни сизо қатиам гап мезанем дарни тармао қатиам гап мезанем нишон метанам одамои шиштагияку як корое мекунанд ё ва ақли инсоният ба туғри намегирад ман инагда давая мебини сар вайрон мешавад мегӯи чико кадеси но задан бошад ҳо заданда мо тайёрем но вақту соат да ҳамин президенти ҳамин Украина як гапи зур гуфта буд ку ҳамун тоҷан саршидана гуфт ки биё қати маншин ма ҳамсоят ҳал кунем но ҳозир мегӯяд ки биё бишинем мегӯяд ки ман намешинам фаҳмидӣ манам пешниҳод кардем мо уже давлатҳои дунёда мо муаррифӣ кардагем 4 сол 5 сол 6 сол шуд ман муаррифӣ кардагем ки гуҷош хелай ҳамаша детайлна полни карта қати кушода додагем мо лекин ин хел нест ки ҳамин давлатҳо да ин ҳамин Туркия дайку брат ҳамин Туркия мегӯем ҳамин Туркия брат ҳамун Измирда агар равӣ ҳамун полисиш бурор начальник милисияш ай Измирай раиси прокурораш ай Измирай судяш ай Измирай амниятшам ай Измирай раиси ҳукуматшам ай Измирай ин ҳамин Туркия ана ҳамин чиз сабаб асос ана ҳамин чиз неправильное разделение да ҳамун тақсимоти нобаробар мекунӣ ҳама ани хитта оварда мемонӣ ҳама дангарагия ҷо мекунӣ уҷа ҳамун одамои хиттат дигар ҳамун пеш ман кор мекардам то солҳои 2009-2010 брат бисёр дар ин системда бачаҳои клуб омадан начальник милисаҳо болемени хеле чи буд да командиро буд болемени 2008-2009 ҳамо медоштанд хеле чия да ҳам планкаи тарозу мегӯем ҳамун тарозуе болемени медоштанд иё гирифтан ҳамин омадан ҳамин фақат ҳамин хичона заданда ҳамин дангара соли 2009 як маҷлиста будам брат бовар кун 250 кас шиштааст ман шиштагием якта дига бача шитай як ҷои дури суғдай якта дига бача шитай меснияй падараш суғдай се кас шиштагием ҳамҷада ҳамин Бизмаков дур омад бовар кун ай хатлон омад шаҳрда начальник уведе шида омад ҳамҷада шишт гуфт ки ҳар сеша хезон байништа кулоби шинон гуфт бовар мекунӣ мо хестем ха шинон соли 2012 шуд баъд гӯш кун 2012-13 шуд уведеда маҷлис шуд бачаҳои кулоб шидаги будам бихезон гуфт байништа дангараги шинон гуфт агар не ман ҳамон соли 2010 да гуфта будам ки оли бес кунум навбати шуморо ҳам меояд о омадан гуфт ҳамон вақте гуфта будӣ мо хандида будем гуфт навбати моям омад гуфт фаҳмидӣ бовар кун ин ҳам хеле тактикара бурдан ё мефаҳмам
همین شوی بات نه اکن مردم ягона методи партизанӣ худ донӣ гӯш кун аз назар мегузаронӣ муайян мекунӣ анализ мекунӣ таҳлил мекунӣ амал мекунӣ худат медонӣ ҳастӣ тамом чизе ай дастат биёд бикун ҳамин бикунӣ ку агар нагирезад и эффективни варианта ягон историяи инсоният аҳмо саршавиш аҳмо ҳазрати одаму дига ҳамхе шоҳо пайдо шуда омад фараон ҳамин даже ҳамон пайғамбарои ҳамай ку системи партизанӣ ки аввал подпольно кор мекарданд ҳамиди худиш медонист худо амал мекард ҳамин системаи партизанӣ тамом ягон чиз нест вақте ки ту ҳамин як бор инами якта одама таъин кард данғаригиша ҳамонда мисол ҳамин ягон чи азоба дид бирафт ё ягон чи шид ё дигариш ягон чи шид дигариш ӯ бод сеюмиш меояд мегӯд ки мо ҷо намерам мегам кока дести мега ё не ӯ метарсад танҳо партизани озодӣ ай дига ягон чи ҳар як минтақа бояд айку кадри худша тайёр кунду ҳамун кӯлобда бачаҳои милисаие ки ҳаст ман мешиносам бовар кун бачаҳои кӯлоби ҳақиқатӣ ман кор кардаги буд ман бисёр ҷануб кор кардагиам асосан бисёр одамое ҳай ки ҳамин шорух дасти диза қапидагӣ неста начальник гуалон нест не ки ман одаморо мешиносам ки як рӯзда мумкин ки 50 та одам меқапид мумкин 20 та одам меқапид реально коргар буд да ҳамин як моҳда притайженишда лекин иё ку онам гудак кира қапидай ӯ агар бовар кун як каса агар худиш кӯчада тоқагида бинад мегирезад рости гапа мегӯм ё генерал метан ё инамин бузмаков дигарош ҳар якта ман мешиносам кор кардагим дидагим ора қатишон мисол бидум медонам ки чи кучу қувват дорад ё просто ҳамхелӣ кардам ҳамара мешиносам кор кардагим суғда як 8 моҳ кор карда будам ҳамн калтача мегӯм ман ора ҳамн қати кор карда будам фаҳмидӣ ай ман безор будум ай ман безор хуб рафтеста ҳозир хуб рафтеста этап ҳозир хеле уҷа ҷумиданда гузаштеста инами рӯз ҳам помошое ки ӯ сол 44 миллион помош гирифта буданд ё вақти коронавируста ҳамро ҳамаша буроварда исмоил одамода додаста дина бо россия 56 миллиони дига помош дод ку айҷа наҳуш омад кунаша акн чӣ кардистайда бо иқаша фурӯхтану хелаша бо акн мондагиҳоша бо ҳамун шаҳрда исунисун ҳамун спортсменто худи бо тақсим кара худша марди чи фарзанди ватан эълон кадай фаҳмидӣ фарзанди ватан эълон кадай агар не ҳар як фарзанди ватан ай бовар кун турма дай ҳама фарзанди ватане ё турма каранд برای همین بهترین اسپورتسمن شهیدش نه نومردی همیشه با دقش کیا چی رو نه ماشامه دارم که جنگ در جنگ امام علی قتی شرزا قتی کی موین وزیر پرگانیشن که فرمان دادن اما اینو کیسان یار просто خیلی باید جاونو که نمی قطعه شما باشم بزمان عادي بعد big no action ҳамин якта чиз мегӯм ман шумода
Якта одам буд, озман мегум. Букер Вашингтон буд, падараш сиёпӯст буд, модараш сафедпӯст. Падараш сиёпӯст буд, модараш сафедпӯст. Ҳамихе ба дунё мебиёд, сиёпӯст не ки мебиёд, да, кан сиё мебиёяд, да. Инами внешниш. У вақт давлати Америкада сиёпӯсто дар ғуломӣ буданд, дар ғуломӣ. Фаҳмидӣ? Ҳамон одам ғуломида меафтад. Фаҳмидӣ? Ғуломида меафтад, ғуломӣ якта чиз пакидат намекунад ҳамона. Медонӣ чӣ? боварӣ ба ҳастӣ. Ҳастие гуфтан дигар, ҳастие шинохтан дигар. Вақте ки инсон ҳастие шиносад, инами давлатҳо ба ман қарор дорам, бисёр рафиқо дорам, рафтуомадо дорам, фарзандаш афтад, агар гӯд ки як готе гӯд, агар ё худо гӯд, ҳамон ранги мо меафти, худо мегӯем ку ҳам хеда. Як готе гӯд, агар уже ман 4 бор гирифтам. Фикр мекунам да ман намегирам номша. Амин гӯд агар анамина гирифта фарзанда, меган чӣ ба ту номи ҳастия гирифтӣ? Мефаҳмед? Чӣ ба номи ту ҳастира гирифтӣ беҳуда? Вақте ки инсон любой калимае ки любой барома, любой чия бин ку, мумкин ки агар 10 минут ҳамин қиморам аст, дурӯғ кардестай. Ҳамиҷадан номи ҳастӣ ҳаст. Намедонам, любой чизе ки рафтестай, инами дикас якдигаро ҷанг кардестай, мухолиф ҳақорату дашном кардестай, гапи дурӯғ задестай, бо ҳамиҷадам ҳаст. Ана ҳамин чизае ку уже дунё гӯш мекунад ку анализ мекунад дунё. Мегӯд ки и номи ҳастия гирифта дурӯғ мегӯд. Ман барои чӣ ида бовар кунам? Фаҳмидӣ? Анамин нобоварии инсоният дар ҳамин аст. Фаҳмидӣ? Инсон бовар накарданаш иродаш суст мешавад, брат. Фаҳмидӣ? Иродаи инсон суст мешавад. Ана ҳамин боварӣ бошад агар айку ҳатман свобода мерасад, ана ҳамин одам революция мекунад. Фаҳмидӣ? сиёпӯстои озод мекунад. Ҳамин Абрам Линколнда ҳамихи чӣ мекунад ки система мекунад ки дирни ғуломода агитатсия бурда мекунад ки амонода пакт имзо мекунад ки сиёпӯсто аз ғуломӣ озод шавад. Фаҳмидӣ? Ана ҳамин чиз ҳамин аст. Ҳамаш ба тариқи партизанӣ шудаги. Ягон революцияи дунё ба тариқи хелӣ шудаги нестай. Хеле бугӯем гам не. Просто инҷада партизания ман гирифтаги савримени қонунҳои байналмилалӣ ки мувофиқат кунандагӣ ки қонунҳои ҳуқуқи инсонро вайрон намекунӣ. Фаҳмидӣ? Қонунҳои байналмилалӣ не нарушаем международни закони о правах человека. Фаҳмидӣ? барои ҳамин мардум да гуфтанӣ боши бугӯ бо ман дарше бихонам. Митинга давом мете. ягона роҳ ки мехезид не хестана ман партизанода иҷозат наметам, брат. Ман медонам хестан чӣ, бадахшон хест киштан. Ман медонам ки ё ждат доран, орзу доран, любой хе кунан ки хезонан ки не. Мо дига хе кор мекунем, специалисто кор кардестанд. Мо медонем даранда одамо ҳаст. Фаҳмидӣ? Просто партизан шаванд, ҳар якташ кӯчашда, маҳаллашда агитатсия барои кор кунад. Тамом. Данни время ҳамин. Вақт омад ман ҳайку ҳамая нахе связка мекунам. Инами ҳайку ҳама дайку ҳамин интернет спутника бикушад, хитоиҳои оварда ҳамаша монад, бо оям пул кор карданашон дако. Оям меган ки моям пул бигирем, иқам дурӯғ хеле мекунем мембарад. Фаҳмидӣ? Бо таъриф мекунӣ, гиром мекунӣ. Фаҳмидӣ? ҳама чӣ пайдо мешавад. барои ҳамин танҳо партизан шавад. якам мушкилаш фаҳм падар мадаро бошон хавас мегирем ки беҳади бад мисол ки дар зери зулми кушнагӣ ана чикар бугум ханакӣ давона азобдан ҷавона бисёр азобдан баъд камкам онро бифаҳмам ки чикар букумака мизеншона бедор кунад
طرف خلق شوم. برای چی ما در خدمت دموکراتو می چیا حکومتی اومد ایرانی هم اومد چی کمیسی هم اومد ما به سوی مردم سیاه میکرد. مردم عادی در پیش شما سالت بدیم خیلی سیاه تروریسم میکنه. برام قانون با همه جوان زیرک شین تروریستی مویا ایمومالیه هم جوانو را داخل یک کار نکیم سکره نمیفهمونم که برای یک روزی بکشوان دستگیری مردم شوان مردم دستگیری از همه جد یکم کیزد مردم چند نفر شده لبوی نامو جوان سالت جوان مردم کمکامتونا و لبوی چد کمکامتونا زشیت مردم کلامتونا نمخواه گفتن نیست برات سلامت باشی زنده باشی درآمده ای همین این انی مردمی ای من نیست. من شما رو میگم من خودتون بولین بدروین چی فکراتون هست فقط دشنون نکنین. همون هم توجیه همون امام علی رحمان هم توجیه گوش کن فهمیدی هم ای منطقه من نبو گوش کن ده همین جای تو همون هم توجیه ترام توجیه همه توجیه هستیم. просто یک проблема надо решать. Не создавать из проблему. Фамилия, проблемы глобальные карандакор не. Проблемы решать карандакор вовремя. Все. Фамилия? Бале, чи ами махмуд боша. Мерава. Шомекна. Ами пайоми мо як эмомали якимай мо якмашки جان نمیخواد سول میخواد یکی جانش میخواد یکی با جان هم بولزا میباره یکی سول نورده انشاءالله سول نورده بله سول نورده تای خوکشی پوشید رفت سال جوشک شد اوز یکم چوانی ما پریزیدنت همه جهادش ما چه ملت از چی داخل با دین ما کیسه مثلا دین ما رو آزاد نکرده ما مسلمان همه پیام مالکی بروستان با تمام مقدورات بلند بالای ملت باز کنید ظلم باز خاصی ظلم کردی مثلا که دیگر اومالی تیمور مهاجر کردی غریب کردی برای فایده خود نکردی برای ضرر برای چی میگی ما مهاجرت این مهاجرت سبب شد سبب آزادی ما دیدیم که انسانیت چقدر آزاده آدمیزاد چقدر آزاده و چقدر آزاد بگرده آزاد نفس این نیم مهاجرت با ما سبب شد سبب فایده نشید سبب ضرری تشید حکمتی نمتا گفتن شد دام نیست برا سلامت باشید برادرها چیدا چت دا менависем freedom mention Tajikistan برادرها برای همین همه وقت شما یک تا چیز خوشرو فهمنده فعدال همون لوبای ریولوچه ده فعدال برای مالکیتش خستگی و برای وظیفه برای کرسی برای نمین غورت مردم خستگی و پول دارد که همون خونش پولش ده خستگی که چند قوای انمین مبارزه میبرد برای انمون کرسیش برای خوشرو زندگی کردنش پوشیدگیش لباسی تنش ایتن حقی مای لبای خیمه میگو میره لباسی تنی لبایش ماشینش رکلام میکند شرایط اینم خیر کده است میگوید که او پولی خدم داده است هر روز تاجیکستان ده سری هر یک آدم ده 18 ساله بالا 15 دلار جدا میکنند ای او پایینش ده 8 دلار جدا میکند بانکی всемирный جهان
این همه قرض گرفتون میگد که او قرض نیست او определенный статус دارد که میتیان او فهمیدین لیکن تیچنی 30 سال شد دادگی نیستن مودا این چیزا تیچنی 30 سال شد دادگی نیستن تیچنی 30 سال شد تیلویه که بایگری های دولتی که ذخیره های دولتی تمام چیزا یعنی سویت بایگری دولتی دا میدروید مودا 13 کنسه میدروید همین چیکو کرگی همین همش مخفی کرده پافتگی نمیگه درست شد اگر نه زیاده دور سایز 4 گیس بود یا 5 گیس بود حاضر 15 16 گیس های چه سویت ندارد مردم باور کنید سویت ندارد основной проблема که گفتم میگیرین فقط فریدم منشن تاجیکستان یگان کار نکنین برادرو همین حصه میگذارم بگویی فریدم منشن تاجیکستان نویسم اینجا کامنتار دا فریدم منشن تاجیکستان کن همون اکاونت تا گفتگیم اکاونت تا لوبویت امامعلی رستم امامعلی نمیدونم شاروخ لوبوی چیکن صورتای همون را خود شونمو اینم اینجا نویسگی امامعلی شریفویش نویسگی صورت همون امامعلی رحمان موندگی انا خیلی بکنین که شما نه یگان کس چیکار نتوند 307 هم یگان کار کار نتوند فهمیدین برای اون که همین لوبوی سیستم بوده همین سیستمی که یوش فعدلی ده سیستمی خودش برزیدی خودش است قانونی خودش برزیدی خودش استفاده بردن نکن لوبوی چیزی ایکو هم خودش ساخته دادگی موده او هم قانون دست موده ساخته دادگی نازکی قانون ما استفاده برده برزیدی خودش استفاده میبریم فهمیدین توقع پارتیزان شاه محمد از نظر گذارون معین کن انالیز کن عمل کن فهمیدین خودت دونی هستی دوند ای کوچت ای محلات باید رئیسی محلات رئیسی начальник ملیسیت انوهیت باشد پروکورورت انوهیت باشد سودیت همون نوهی کادر местный محله باشد امنیتت همون منطقه باشد همش اگر همون جد میشد رنگی نمیده ها سویت میداشتی حاضر اگر همه هر یک منطقه 55 شهر نویده начальник ملیسیت پروکورور امنیت نمیدونم نالوگ همه همین پروکورور ای جاش میشد سودیا حاضر سویت بود همه جاده باور کنید برای اینکه مرده و زنده بردارش همون جوش حاضر دنگره در رفت سویت هست نمیدونم تریتوری خودش در بعضی تریتوری همون نوحه توبه همون نوحه خودش در برد سویت هست آدمایی که او در خدمت میکنن سویت هست برای اینکه او ایمونجان میتن خپودان میگن فهمیدین اگر هر یک منطقه در همه خیلی بشود کو میشود سویت نکی همین تاجیکان هم مکیاولیزم در من گفتگیم مکیاولیزم در از اوجه تاجیکان پدرکه کرد کتابی تاجیکان امامعلی همه در پدرکه کرد کتابی تاجیکان پدرکه سبب چی؟ سبب یک تا چیز آگاه کرد همون کمانده هایی که ستاری کمانده که همون در امامعلی در خدمت کردگی بچه هاشون خدمت کرده است همون در اوانگرد همش در آگاه کرد که داد همون انتقال قدرت کتابی سامانیان در همه خیلی نوشته شده که میکشن این همی رستم شد پل کمانده آتش بچه هاش که باید تازه کنند نیست کنند همش فهمیدین یا دخترش کسی شد تازه میکنند میکشد همه هم این همین است بعد تو میری میگوی که پگه فرزندی من تدا کار کردم میگوی امامعلی را فرزندی من تدا کار کرد این فرزندم محکم کرد میگوی یا ترمه کرد میگوی زندان کرد هر چیزی که میگوی امامعلی رحمان میدونی چی میگه من تدا کتابی سامانیان پدرکه کرده بودم که میگه بعد چی میگوی اینم سیاست مدار های انالیتیکو هستین شما این مکیاولیزم های مکیاولیزم آنتی مکیاولیزم های فهمیدین آنتی مکیاولیزم او نمیخونند خوندگی نیستن راستی که میگم امنیت هم خوندگی نیست او کتاب که определенный دوست در کارو داره برای همین باید تنها یگانه پارتیزانی آزاد میکنند توماس گوبس گفته بود توماس گوبس وقتی که در کوچه با کوچه این پدر به پسر باور نمیکند مادر به شوهر زن به شوهر باور نمیکند شوهر به زن باور نمیکند برادر به برادر باور نمیکند همسایه به همسایه کوچه به کوچه ناحیه به ناحیه شهر به شهر باور نمیکند تنها حرکتی پارتیزانی آزاد میکند اگر دولت انامین درجه به رسیده باشد تاجیکستان دن ورمه و انمی مسئله دا اومده رسیدگی بسیار اوانگرد کسی که بود همشه بردن انمیجا دا کشتن قرقیز دا بسیار جا دا کشته استن لوبو اینمی کسی که همیاد خدمت میکند شاهی داکار نه
من شما رو گفتگیم آرخیوای رو برین عدلا رو من مفتش کردم آرخیوای دیلا رو بخونین ای آرخیوا گرفته اکثر انسان‌های دیلای پفاکتو میگن نیراسکریتی جنایت‌های آشکار نشده میگن دورای جنگ داشتگی شوکشیو اکثر همونای برای خونده برای چخه شدگی همون حالت اکثر همون کی بودگی گفته بوکویکو اکثرش خدمت میکرد برای آنکه اگر هم پرزیدنت سه تا پرزیدنت پاسلدنی تاجیکستان رو بگیریم قهار محکموف بود بعد رحمان نبیف شد بعد امامعلی رحمان شد بگویم اوش رئیسی کپیسس بود سکا بود ایش کاروچی پرزیدنت شد رحمان نبیفش رئیسی کپیسس بود بعد کاروچی سکا شد یکم پرزیدنت شد بعد دوم امامعلی رحمان شد قهار محکموف همه آدمایی که قطیش کار میکرد رحمان نبیف عبرت کرد رحمان نبیف عبرت کرد آدمای قهار محکموف امامعلی رحمان شد آدمای رحمان نبیف عبرت این همه خیلی سیستم ساخته شده یعنی انا خیلی عمل میکنند باید هایکو این خیلی نیست که هست دموکراتی اینتگراسیا پا دموکراتی فرق کردن نکار دموکراتیسکی اینتگراسیا دا گذشتگی نیست توجیکا даже مخالفا هایکو همون کلانوی سیستم خیشو تبار اقربا همون بری خدم دا آدم خدم باشد نه باید سیستم اینتگراسیا دا گذشتن نکار باید پیش روی عقیب نه همه توجیک هستی یگان کس نه همون نام تو دا میرسد ما دا میرسد نمی همه مردم دا میرسد گفتیستم 1 گرم تیلو را بزن 1 بریل نفت را بزن چند قمه برو تو باید چه زندگی کنی آیا دوبای خوش رو زندگی کند آیا تو برای انم هر یک کدامت باید انم خیلی کن ایجاده فقط بنویسین برادرای من اکاهو هر یک کسی که حس میگذارم میگوی فریدوم منشن تاجیکستان نویس اکاونتا گفتم امامعلی رحمان کن شاروخ کن نمیدونم رستم آزاده رحمان کن کسی میکنی همون نام خود چونه کن که ترا یگان کار کردن نمیتونن این گارانتی رو سیستم یگان کار کردن نمیتونن برای اینکه گماشته هاشون همین اسکرین شات میکنن اینو اسکرین شات میکنن و بعد همون دیله دا میمونن میگن که هم خیلی راپورت مینویسن روی همون که هم خیلی نامی مثال اینا امامعلی شریفوش نویسه که میگه صورت چه موندگی میگه که فریدم ایزاد امون نویس میگه که انا همین چیز نویسن نمیشه نمیگذارد همون رجیستراسیون نمیکنن برای اینکه امامعلی رحمان نامشه وجوده یا رستم امامعلی نامشه فهمیدین سکرتش گجوبا باید انا میخوای قانون خودش بر ضد خودش استفاده میبری نامی من اینمی امامعلی رحمان تو را میگم تو مرا دیدستی هم اکثر آدمایی که تکاتی کار میکنند شما نه پالیتیسکی سوادی من نداری نه نمیدونم اپراتیو نیست سوادی من نداری یگان چه ندارین شما ندارین من آشکار میگم باور کنین لیکن هر چیزی که میسازین کو بر ضد شما کار میکنن این گارانتی رو منه برای اینکه همه خیلی ساخته شدگی دنیا همه خیلی همین توخوری دنیا همه خیلی است نه که ما همه اکثر حرمت میکنیم برای همین تا نویسن که فریدوم منشن تاجیکستان فریدوم منشن تاجیکستان فریدوم منشن تاجیکستان یک تا نویستمون 244 نفر باشه یک تا نویستمون همون رو نویسمون تمام فسیو تنها آزادی گفتن این خودش آزادی است میفهمین شما همین فریدوم منشن تاجیکستان گفتن این خودش یک میدونین چی یک غیرت است یک قدرت است بگم من نمیدونم هر چی خیلی بفهمید فهمیدین یگان وقت نگو که من غیرت نه هر یک انسانی که هست همت به سوادی همت به عقلی انسان همش به عقل است پروست مورا هایکو همه خیلی کدن ایو ات نمیتونی این بچه های میبرویند میگه که اینم جده بروید ما سواد پلاشت کمیتیم گپ زند ایدهش بگود فکرش بگود ما یگان کار نمیکنیم داشه پلاشت که ما گپ زند فکرت بگو یگان پرابلم نیست لیکن اینا میگود که ات نمیتونی او زورای نه همه زور است 10 میلیون فرزندی تاجیک همش بسواد است همش سیاستمدار است همش انالیتیک است همه چه میدونه برای همین راست فریدوم منشن تاجیکستان نویس برای همین درش من میخونم شما گوش کنین برادرای من شما فقط وظیفتون گوش کنین و همون یک تا کپی کرمونین هر زمان نویسین همونجا فریدوم منشن تاجیکستان سویت همونین همون فریدوم منشن ده همون زندانی های سیاسی هم میدارد همون ایزاد هم میدارد منشنش ده مثال آزادی این هم یکی از سویت کشتن یکی از متدی چی روحان هجوم کردن روحان
روحان اتاکا کردنی همون چی ده غلام فقط سنکا گفتگی بود سنکا بود همون فیلسوفی ریم غلامای ایزوچات میکرد بعد خودش پستی غلام همون چی غلامو دا میدرومد خودش غلام پریستاوید میکرد انا همون میگفت غلام فقط در فکر باشد فکر میکنی این ها سویت آمد باید همین ساعت به تمام شد باید تسیس کنم تسیس میکنه یا خونان میری اینا نگاه کنین خونان میری ایکون موندش درفتیز اویلت اسپید نکرد یا خورو که گرم پختن که سویت مرد تو جنگ میشی این همه خیل اویلای هم جدا میکنن بسیار حالتا های فکتا های فکتای های که من خودم یوریستم بسیار معلومات های که ایسا بی سویت هم ایکو زنش هاوهر جنگ کرگن باور میکنی این همه خیل سیستم های جدا کردن فهمیدین بعد آدم ده یک کس سویت میتاد دیگه کس نمیتاد برای چی ایده دشمن میکند فهمیدین تاکتیکا را دیده استین چه تاکتیکا میگذرونن فهمیدین اما آدمایی که شما سویت دارین شما فکر کنین که وس مردم شما دشمن کرده است انا میخواد توغری میکند مردم ایده هجوم میکند میلیسا ده هجوم میکند نمیدونم ایو شکار مردم غم میتنفته ایجاده این میگریزد وقت میبرد امپراتور همه وقت армия ҷамоат авангард любой каса бар зидди мардум мекунад маоша пас мекунад мардумда фас метад мардум бад ки дид вақте ки мардум якум ҳамиёда ҳуҷум кара меояд барои он ки бисёр зулм мекунанд ки иё ҳамиёра мебинад чишми мардум агар не супориш айболош нест иёда ки ҳуҷум кард ӯ чӣ кор мекунад вақта мебурад гирехтанда фаҳмидед гирехтана ӯ масъалаша мебинад барои ҳамин ҳар якташа ку чиста и политология ам макиавелизм дар ҳамин чиз ҳай солдатои чӣ хел истифода бурдан дар қурғонтепа свет нест нависем фридом меншен таҷикистан нависем бародар светамон унам байрақамон ранги дигаро барои ҳамун ман мехонам далче гӯш кунен шутоби лайк монен тақсим кунен канал экстремисти нест террористи нест ягон чи нест номаша мегирам бовар кунем ку ҳизби халқи демократӣ мекунем номаша эмомали раҳмон мекунам любой чи мекунам номаша шутоби эмомали раҳмон айку инами чӣ шавад да чӣ кор кунем дига илоҷ дига хе варианта намебинӣ ӯ любой чи бугу дигар моро мо чӣ кор мекунем барои ҳамақа арӯҷи худша бар зидди худиш истифода бурдани ёд гирифтандаку ҳар як инсон партизан шав худат дони ҳастӣ аз назар гузарон территорияда муайян кун анализ кун амал кун худат дони ҳастӣ таҳлил кун анализ кун фаҳмидӣ дига ягон хе вариант нест кӯчата тоза кун маҳаллата тоза кун ноҳията тоза кун як ноҳияда на кам аз 100 200 300 ҳазор 400 ҳазор аҳолӣ зиндагӣ мекунад наход 50-60 нафаре ки 20 нафаре ки ҳамино роӣ кард ҳамун начальнику ҳамун коммунода ҳамун кадри маҳаллӣ наход кадри маҳаллӣ кадре ки ин маҳалда кор мекунем 55 шаҳру ноҳияда милиса прокурор ҳукумат намедонам судя амният ки ҳамунҷа кор мекунӣ анамунҷа начальникиш бояд ту бошӣ чӣ ба ту мардуми худта оварда фурӯхта ида метӣ чӣ ба мардуми худта пулша мегирӣ 100 сума оварда ида метӣ 99 сумша мегирад 1 сум туда метад накун ихкорота бояд уҷада тирро овар бошӣ ине аймин кору сар кун фаҳмидӣ барои ҳамун далше мехонума хонумо ва ҷанобони азиз ҷомеаи ҷаҳонӣ мо мардуми тоҷикистон пеш аз ҳама тарафдорони ҳаракати сиёсии мардуми демократии амд тоҷикистон ба шумо ва тамоми дунё муроҷиат мекунем мо аз модар озод ба дунё омадаем аммо озодиро дар тоҷикистон эҳсос накардаем эмомали раҳмон ва кланҳои ӯ гурӯҳҳои ҷиноятиаш худро сояи аллоҳи худованди муттаол дар рӯи замини мо эълон карда халқи моро ғулом гардонданд дар тоҷикистон озодӣ баён нест демократия нест қонунҳои байналмилалӣ нест интихоботи демократӣ нест ҳар касе ки дар бораи озодии инсон ҳарф мезанад бо парвандаҳои ҷиноятӣ сохта ба зиндон андохта мешавад ҳоло дар тоҷикистон зимистон сард аст мардум нерӯи барқ надорад муддати 30 сол шуд эмомали раҳмон ва кланҳои ӯ ба мардуми оддӣ барқ намедиҳанд феодалҳо ва ғуломдорон қувваи барқ доранд дар дунё асри 21 асри инноватсия ва технология буда ҳатто дар кишварҳое ки ҷанг рафта истодааст нерӯи барқ мавҷуд аст
аммо мо мардуми оддии тоҷик синфи коргару деҳқон свет барқ надорем. халқи моро дар тамоми дунё ҳамчун қувваи кории арзон истисмор мекунанд. зану фарзандони моро мекушанд, зулм мекунанд, таҷовуз мекунанд. ин аст истисмори одам бар одам. халқи ман аз феодализм ва асорати нави ғуломдорӣ озод шудан мехоҳад ва аз ин рӯй бо ташаббуси халқ ҳаракати сиёсии мардуми демократӣ аммо ташкил карда шуд. мо пеш аз ҳама инсонем, нест бод диктатура ва нест бод режими феодалӣ ва ғуломдорӣ дар Тоҷикистон. эмомалӣ раҳмон ба мардуми коргару деҳқон барқ де. мехонем англисиша. Dear leaders and gentlemen, world community, whereas the people of Tajikistan fears of all the supporters of the political people's democratic movement Ahmad of Tajikistan, we tour to you. We were born free from mutter, but they did not feel this is freedom in Tajikistan. Imam al-Rahman and his clan and criminal group declared themselves the shadow of Lord Al-Mahdi on our heart and made my people slaves. There is no freedom of speech in Tajikistan, no democracy, no international laws, no democratic elections. Everyone who tells about human freedom will be put in jail with fabricated criminal cases. Rihno winter is cold in Tajikistan. The people have no electricity. For 30 years, no electricity. Imam al-Rahman and his clan have not provided electricity to the common people. The feudal lord and slaves owners from his clan have electricity. In the years of the 21 state country, the evolution on innovation and technology even in countries whereas there is a war, there is electricity, but we don't. My people exploited as a cheap labor force, kills, oppresses, rapes, or views women and children. This is an exploitation of man over man. My people want freedom from modern feudalism and slavery. And therefore, at initiative of the people, the Tajikistan People's Democratic Movement Ahmad was created. The Arab people freed of all down with dictatorship and feudal regime. Imam al-Rahman give electricity to the people. Дорогие дамы и господа, всемирное сообщество, мы народ Таджикистана, прежде всего человек. Сторонники политической и народной демократической движения Ahmad Таджикистана. Обращаемся к вам. Мы родились свободным от матери, но не ощущали эту свободу в Таджикистане. Имам аль-Рахман и его кланы и преступные группировки объявили себя тенью Господа Всемогущего Аллаха на нашем земле и сделали мой народ рабами. В Таджикистане нет свободы слов, нет демократии, нет международных законов, нет демократических выборов. Все, кто говорят о свободе человека, посадят в тюрьме с фабрикованными уголовными делами. Вот сейчас зима, холод в Таджикистане. У народа нет электричества. При течение 30 лет Имам аль-Рахман и его кланы не дают электричество простому народу. У феодалов и рабовладельцев из его клана есть электричество. На дворе 21 век. Эволюция инноваций и технологий. Даже в странах, где идет война, есть электричество, а у нас нет. Моего народа эксплуатируют как дешевую рабочую силу. Убивает, угнетает, насилует наших жен и детей. Это эксплуатация человека над человеком. Мой народ хочет свободы от современного феодализма и рабства. И поэтому по инициативе народа создалось политическое народное демократическое движение Ahmad. Мы прежде всего люди. Долой диктатуре и феодальному режиму. Имам аль-Рахман дай народу рабочим и крепостным электричество. Дальше мы ходим немецча. Sehr geehrte Damen und Herren, Weltgemeinschaft, wir sind das Volk von Tadschikistan. Vor allem
der Unterstützer der politischen volksdemokratischen Bewegung Ahmad von Tadschikistan. Wir wenden uns an sie. Wir wurden frei von der Mutter geboren, aber sie fühlten diese Freiheit in Tadschikistan nicht. Emomali Rahmon und seine Clan und Kriminalgruppen erklärten sich zum Schatten des allmächtigen Herrn Gottes auf unserer Erde und machten mein Volk zu Sklaven. In Tadschikistan gibt es keine Meinungsfreiheit, keine Demokratie, keine internationalen Gesetze, keine demokratischen Wahlen. Jeder, der übermenschliche Freiheit spricht, wird mit fabrizierten Kriminalfällen ins Gefängnis gesteckt. Im Moment ist der Winter in Tadschikistan kalt. Die Menschen haben keinen Sturm. Seit 30 Jahren versorgen Emomali Rahmon und seine Clans das einfache Volk nicht mehr mit Sturm. Die Feudalherren und Sklavenhalter aus seinem Clan haben Sturm. Auf dem Hof des 21. Jahrhunderts der Entwicklung von Innovation und Technologie sogar in Ländern, in denen es Krieg gibt es Sturm, aber wir nicht. Meine Menschen nutzen sich als billige Arbeitskraft aus, tötet, unterdrückt, vergewaltigt unsere Freunde und Kinder. Das ist die Ausbeutung des Menschen über den Menschen. Mein Volk will Freiheit von modernen Feudalismus und Sklaverei und deshalb wurde auf Initiative des Volkes die politische volksdemokratische Bewegung Ahmad gegründet. Wir sind Menschen zuerst nieder mit der Diktator und dem Feudalregime. Emomali Rahmon gibt den Menschen Sturm. برادرای ما برای همین شما فقط همینجا باید چکنین باید فریدom mention تاجیکستان بنویسین او دا اهمیت نتین او کسایی که چشم میمده میافتد همون گماشته هایی که استفاده میبرند فکر دیگه جا بردن دا فریدom mention بنویسین که یا دیوانش دا میگیرد запомни freedom mention تاجیکستان اینو یا دیوانه میکنن فهمیدین درون همین فریدom mention تاجیکستان با کلانش هم میدارد نم گپای من قطعی گوش میکند پایین ویدیو ده های نویستگی دیگه زبان قطعی freedom mention تاجیکستان انا همین ایور همش دیوانه میکنند freedom mention تاجیکستان فهمیدین ایو دیوانه میشوند ایو زیغ میشوند ایو کلان که مورا غلام کردن مورا فیادال یگان وقت نمیفهمد فیادال کتی یگانه مبارزه میبری مبارزه هر نمود میشد فهمیدیم یکی از سمت پارتیزانی که با ویران نکردن قانون های بین المللی عمل میکنیم انا این متد است برای انمین شما تنها نویسین که freedom mention تاجیکستان یا دیوانه میشوند برای همین همه وقت هر یک کدام دون که یا همین لوبوی تاکتیک استفاده میبرن بعد همین ماکیاولیسم من شما رو گفتگیم ماکیاولیسم تنها با مقصد معین کردنی انسان یا لوبوی کارا میکنن ده لوبوی کارا میکنن برای معین کردن انسان فهمیدین معین کردن انسان ده لوبوی کارا میکنن فقط لوبوی عملیاتی که گذراندگی عملیاتی نمیدونم اما عمرلی قوت کشتن لوبوی کسا کشتن لوبوی کسا عبرت کردن کسی که را کشتن اپام کماندیر همه را کشتن ده یگان تا آدمی سوخت آدمی شهری دوشنبه
одами намедонам бадахшон ино истифода танҳо бояд клан бошад. Клан определённый кора иҷро мекунад. Клан запомни ҳама инода бегона дар кор нест. Бегона танҳо барои ғулом боим кор кардам. дан додан, дан битем де мо ёда. Фаҳмидем? Дан бити бояд ёда. Мо бояд дан натием ёда. Дига. Ёда мо данти мо ғулом таваллуд нашудем. Бояд ҳар як кадомотай ку, ҳар як кадомота мағзи сародда якта чиз монад. Цитати ҳам калимаҳои Абрам Линкольн ки Америкада яку зиндагии зур оварда буданд. Ман аз модар ғулом таваллуд нашудаи ягонта. Неми 166 нафар дошта бошӣ. Ҳамо авангардое ки ҳаминҷода ҳарчи менависен ку гумоштао дам мегӯм шумода. Шумоям ай модаротон ғулом таваллуд нашудаен ки ба мансиати Эмомалӣ Раҳмон кор кунен инҷо дар омада нависен. Фаҳмиде? Ай модар ягон кас ғулом таваллуд нашудааст. Фаҳмиде? Ва ғулом намешавад. Ва ғуломдор намешавад. Фаҳмишад оиди давлатҳои демократия анамихе бошад. Демократия анамихе калима аст. Демократия кланда тааллуқ надорад. Демократия гурӯҳ да тааллуқ надорад. Демократия як минтақа ба тааллуқ надорад. Демократия дунё ба тааллуқ дорад. Инсоният ба тааллуқ дорад. Инсон ай модар озод таваллуд шудани ӯ аст. Фаҳмидем? Анамихел понятия бояд дошта бошӣ. Ҳар як кадоми ту дори ғайрат ҳамин инсон агар аз ҳамин китобои муқаддас гирем ҳамин худованд ҳастӣ одама офарид аз лой гӯем баъд ҳамон аз худаш нафас дода ҳамихе сура ҳаст ҳамон оё мехоҳад ки ту ғулом бошӣ анакун фикр кун ҳар як кадомот вай нафаси худша дод ки вай озод аст ту ғуломида бурдӣ намин танае ки тура сохту дод ту ғуломида рафтӣ оё ту ғулом ҳастӣ худуда савол те ҳар як кадомот ҳамат ба саводи ҳамат ба ақли ягон инсон а инсон фарқият надорад просто ҳамино сохтан амира ё любой одама мебиёранд ина фарзанди худаш ман гуфта будам инамин Абрашаюс всем лидерам президентам стран СНГ и других стран, что сын Эмомали Рахмона, Рустами Эмомали, это ученик Гулмурод Халимова. Гулмурод Халимов, и это бывший командир ОМОНа Таджикистана, который примикнулся в ИГИЛ, в Сирии ушел. Это ученик его. Он воспитал с детства ее. Когда он даже уехал в Сирию, он имел связь с ее семьей, именно с ее семьей и кругом его друзей Рустамом, чтобы они разговаривали. Потому что я сам работал, напишите мою фамилию в гугле, Дадабоев Изатулло, выходит, где работал, фактами есть. Если спецслужбам любой страны, для безопасности вашего президента, вашей страны, выходите на связь, я отдам вам много еще доказательств. Гулмурод Халимов состоит в учете ООН, Организации Объединенных Наций, как командир стран СНГ, Центральной Азии, среди игильцев. Поэтому каждый должен это понять. С чем имеете дело? И западным, и президентом Америки, президентом Китая, и президентом Европы. Всем вот это... Я боролся с международным терроризмом сначала и буду бороться до конца. Поэтому нельзя таких людей ставить на такие уровни должностей, как президент, не знаю. Как ты можешь сотрудничать с таким человеком, если он сотрудничал с ним? Это нельзя. Поэтому барои ҳамин Freedom Mention Таҷикистан нависем. Фаҳмидем? Алло. Салом алейкум. Шукрона, брат.
гап задани бошу ина экранда агар ту хоҳӣ оли мардум гӯш кардесан намедонам ман мардум гӯш кардесан овози амира ози ку нависан ман тра мегӯм овоз ту мада омадеста но ман тра болода буровардагӣ нестам студияда буровардагӣ нестам тра ман гӯш кардесам агар ман ози болода бичиқам ту студияда мебуроӣ но ту амин хитта нишонате видеото камерата гиро накун окей бародари ман майли мара шиндестӣ ҳаст мегам алё барои ҳамин ҳар як инсон баромаду мардак намедонам кӣ буд касе бошад бояд ҳар як кадомуд анамина эҳсос кунӣ танҳо озодӣ дар ҳамин аст дига чиза нест озодӣ бояд фарзанд аймин хонат сар мекунӣ озодия аймин калимаи freedom mention таҷикистон сар мекунӣ оё freedom mention якта ручкара гир ҳеч ки набошад freedom mention таҷикистон навис оё нависта метонӣ ё не ту оё навистани ҳамонда ту метарсӣ ҷуръат кара наметонӣ ана ҳамин чиза фикр кун ту ҳар як кадомуд номата дига кун аккаунтата ҳама вақт дига кун аккаунта эмомалӣ раҳмон кун аккаунтата намедонам рустами эмомалӣ кун аккаунта шорух кун саид кун аккаунта бизмаков кун аккаунта мансур умаров кун фаҳмидин аккаунта анаминоро кун ки фаҳмидин штоби аккаунта суратҳои ҳаморамон фаҳмидид суратҳои гумоштаҳошон ки шуморо ҳарчи мегӯд ку ёвен суратҳошо медонем ку анамора суратша монен анамора хидша монен айноми анамун бинависен ку ҳамора шикор кунан амҷада партизанҳо пир дар ин мақомотода шикор сувотка мезананд ҳамаша 307 мезананд хидшона анамин гумоштаҳое ки хидшон истифода мебаранд бар зидди озодихоҳ ку анамора мезананд фаҳмидед ку анамихе бикунем любой метода истифода бар партизан анализ кун записое гӯш кун аймун поинанги записое ки ҳаст бисёриша гӯш кун ки фарҳанги сиёсит баланд шавад ягон вақт манипулятсия интрига ба дода нашавад ман гуфтам ҳама вақт дуруғу рост обозида рафт ҳардуш дуруғу рост ҳардуш обозида рафт дарёда обозида рафт либосша кашид дуромад обозӣ кунида дуруғ буромад а рост пештар рост обозӣ кадестай ҳақ либоси роста пӯшид буромад бирафт дар ини мардумда дуромад фаҳмидӣ ҳақ буромад либоси дуруға напӯшид бовар мекунӣ либосша дид ки нест ӯ дуруғ пӯшида бурафтай фаҳмидин ай ҳамун вақт политология ба аристотел гуфта буд ай ҳамун вақт черчил гуфта буд ҷорҷ вашингтон гуфта буд ҳама политикоҳо ин гапа гуфтагӣ аксар вақт анамихе система истифода мебарад ки бо либоси рост ҳақ медуроянд ҳама таҳику шикор мекунанд ягон вақт бовар накун танҳо ман гуфтестам системае ки ба ягон кас пачинатсия намекунем мо эътироф мекунем ҳамая кланови системаи эътироф намекунем кланови система ин асри 19 бураван асри 19 абрат нақибда бураван уҷа зиндагӣ кунанд мо уҷада рафтанӣ нестем мо пеш рафтанем мо то пеш рафтанӣ ақибда рафтанӣ нестем барои ҳамақае ку ҳар як кадомуд бояд ана ҳамин чиза дон фаҳмидем бояд дон ки на афти бо либоси роста пӯшидагӣ дуромадагишта ки ҳамақа одама махам кардагиянд ҳамун далери эмомалӣ озодӣ иззат амон озодӣ абдулло ғурбатӣ озодӣ freedom mention ҳамаша нависен аднаверемин ҳамун номи ҳамун одамои журналистоям нависен абдусаттор пирмуҳаммадзода freedom нависен фаҳмиден нависен озодӣ freedom mention нависен freedom mention таҷикистон нависен фаҳмиден барои он ки иё бояд донад ки мо бисёрем мо 7.5 миллионем халқи оддӣ фаҳмиден иё любой хекарагиян ки даже ҳамун 30% ки ҳамун пештар ҳамун оппозитсион ки гирифта буда ҳамунам 100 карастан уже медонед шумо ман удоф гуфтум записимда ҳамунро уже 100 кардагиян например саид абдулло нурӣ буд мардуми ғарм буд ман ошкор мегӯм инҷа мардуми ғарм буд баъд ина муҳиддин кабирия мондан ай файзобод овардан инҷа ғарм бошад ина файзобод овардан наздиктар кардан
гашта ҳамин Муҳиддин Кабирӣ ҳам як хизмат кардан, харидан эсӯс кардан, одаморо кишт, ба хизмат кард ҳамиёда. Ба гирифтан урам дур кардан, ҳозир ба якта дига одами хичона мондан. Ҳозир одами хичона уже буровардестан, шутоби бо ҳамон шумо 100% метен. 100% ғуломи, муҳри ғуломия мезанен. Ҳар якта ин чиза бояд донӣ. Фаҳмидӣ? ҳамо одамое ки ҳамуҷода ҳаст, ай куҷо будан шафам меёвӣ ту. Ё моро мегӯм ки ай киҷо. Барои чӣ мо ҳақ надорем ки ай киҷо? Мо мепурсем ки ай киҷо. Это нормально. Ин политика анами хеле чиза талаб мекунад. Бояд айку ино сад кунан ҳамуна. Вақте ки сад каран айку, тамом. Дига ягон минтақада ё вазифа дод. На Бадахшонот, на Ғармон, на ягон туда наметан, на Душанбе. Ягон туда додани нестанд. Ё анами хеле сохта будан. Фаҳмидед? Ина нигоҳ кунед. Ду мисол оппозитсионни система бошад, Эмомалӣ Раҳмон. Например, мисол меёрем. Рустам аз куҷо аст? Ина ин чилик. Ина ин, например, ина ин сирх Рустам. Ана ин кавуд, например, якта оппозитсионни группа, ана ин дуюм, сеюм оппозитсионни группа. Ҳамин ҳамаеша амун асос одамош агҷо Муҳиддин Кабирӣ хеле уже буровардастан ё ай бози уже буровардагиан хеле ё. Ҳамаш аякҷон 100% мешавад ошти шавад. Кадоми туда метани ё. Ина 221 нафар тамошо дорид. Бедор шав мардуми любой минтақат да мегум. 55 шаҳру ноҳия да мегум ки просто бедор шав. Наф ин макиавелизмай. Хитрость, политический хитрость мегӯд ина. Политический обман мегӯд. Фаҳмидӣ? Барои анамин дода нашав. Ино любой одам бегоне бояд чикор кунанд. Любой одаме ки айдига минтақаи бояд подставит кунанд, бояд турма кунанд, бояд туҳмат кунанд, бояд любой чи кунанд. Фаҳмидӣ? ҳам дар ин турмада шитагиҳоро шумо фикр кунед ки аз киҷоам. Ҷавоб меёвӣ ҳама. Ира ман намегум. И аналитика требует правду. Аналитика требует справедливости. Ҳама тоҷик аст. Но лекин и хеле бозия қати мо накунанд. Мо ғулом нестем дига ягон каста. Намешем ғулом. Тамом. Барои ҳамин ҳар як кадомат ана ҳамин чизои навис. Freedom mention Tajikistan навис. Freedom mention Tajikistan навис. Аналитически способност дошта боша ҳар як кадомат. Бояд ҳар як кадомат ҳама вақт ҳар як кадоми ту бояд ҳама вақт дони ки анализ кун, гӯш кун, анализ кун. Чашмишда нигоҳ кун. Ҳамин любойша ку инами ман гап застам чашмда нигоҳ кун, чашм худиш мега ки инам дрона дай ку якта чиз дори ку анамруд мега карочи. Ман ҳаққа гуфтестам. Фаҳмидӣ? Анам чашмишда нигоҳ кун любойша. Чашмиш худиш мега. Фаҳмидӣ? Ё баъзеша ку номи ҳастия мегириду ҳам клан. Гапша тасдиқ намекунад. Мега ки ман вообще уро ягон. Инами мисол хидма меёрем. На майли Эмомалӣ Раҳмон заҳр дод, атравит кард, намедонам киштани шуд у тараф. И тараф бугурам. Ина мисол ман дар омадам, ҳамун гурӯҳи 24 например, Ҳусейн буд ҳамуҷада барандаш ба фикрам ҳамун рӯз. Ман ҳамун коғозои дарондам, ҳамун записо буд, ҳамара гуфт. Но ахиран бо отказ кард. Сабаб чист? Фаҳмидастен шумо? Анализ кардастен чӣ кор мекунад ё? бовар накун ягон тут. Шикор да буромадагиан. Прицел мондагиан, шикор да буромадагиан. Бисёр мухолифое ки аз хориҷада нитич кадаан. Гап занан агар буромада, занҷиршона мекашанд ё. Ҳамин занҷиршона мекашанд ку стоп меҷиқад. Метарсад гап заданда. Аксариятиш метарсад ки ҳаминҷа будро мега о уҷада хонангоҳо мебарад мега. Ба инструктаж метан. Бад внедрение мекунанда бад поступенно. Ҳоли меган ки бад внедрение шав мегун, та ҳамҷа будро буфаҳм мегун ку. Лекин майдони мо тамоман дига хеиҷа гап задани мо дига хем мо иҷозат метем ҳамада. Но системи амода даромадан вообще дига хеле аст. Определённый система дорад. Системае дорад ки определённый системае мегзари ту. Бад мешӣ. Хеле нест ки бояд иҷа майдон касе ки гуфтум ку хона, дар, моликият, мода безопасности инсон дар мадди аввал меистад. Ман оному динанги записам, бисёр одамо мара навис ки ҳамун запис куҷо шуд, ман гуфта будам ки кур кардам. Барои ки барои безопасности диси одам буд. Уҷа одам ки вай намешид да вай хеле камтар хеле чӣ меандозад. Мумкин набуд у чизо. Барои ҳамин аксар инсоное ки
омадагиен Аврупо хтона намедонам гуреза карагиен беженц политически беженц карагиен вазет скажите амин ман инами Русиям гап мезанам ки ин давлатҳо фаҳмад да скажите что вы фальшивый созданный политический беженец зачем обманывать зачем получать из этих стран денег беҳаминам шарманда карагиен беҳаминам шарманда караги бисёр но зачем вот так сделать анин кор чӣ фоида меёрад барои зиндагӣ ғуломдорӣ намедонам як фирма букшоен давлат дастотон кохӣ биёен контракт кунад амҷа хешотон кохӣ биёяд контракт кунад фирма кунад биёяд шумо кор кунед о барои чӣ шумо системаи ҳатто қонуни байналмилалия истифода бурдем барои хоҷаҳо барои урусҳо гуфт ки бирем мо вақти ҷанг мекунем маълумот метем медонед чӣ кортон мекунад ма ошкор мегӯм мухолифое ки неминҷо нем давлатҳо даст ҳамата свезд қапидагиянд барвақт қапидагиянд фаҳмидем 3 солу 4 сол пеш қапидагиянд бозӣ шӯхӣ фаҳмидем ту хони ман дадор омадам ман тоҷик будам ки айку бо хеле чӣ намекунам ку фаҳмидӣ иёра хонаш медорам медони чӣ корот мекунад худат медонӣ ки барои ичхе ҷавоб мегӯянд шумо ҳама клани хатлонда тааллуқ дорад и чиз фаҳмиде ки шумо предана хазаиное ки урусҳо ҳастанд шумо предана хизмат мекунед мо не мо хизмат мекардем суғдӣ хизмат мекард суғдӣ да власта медод намедонам бадахшонӣ хизмат мекард ам бадахшонӣ намедод фаҳмидӣ намедонам ҳар касе ки душанбеге мекард ҳамин хел ҳамаш ҳамин хел буд лекин шумо предана ҳамода хизмат мекунед но ҳамо наш тамом ҳамин хитон политический глобальный политикаи анализ кардестем ку чӣ рафтеста анам глобальный политика ҳамахи рафтеста мо ҳамаро ҳурмат мекунем эътироф мекунем чи русшам чи ёшам ҳамаро эътироф мекунем но мо ягон каса пачинатсия карги наомад мо пачинатсия мекунем ҳамин шумо да мардум пачинатсия мекард пачинатсия накард мо монда шидем ай шумо то кае моро ғорат мекунем то кае моро ҳаёт моро месӯзонену моро ҳаёт моро сӯзондан мумкин будай ман например синфи коргару деҳқон ина нигоҳ кун 2 сол хизмат кунам 5 сол азоб кашида хонам 7 сол 11 сол кор кунам просто так мегири инсона ҳаёт ча месӯзони ту барои интереси як нафари кланат ай клани ту кадри рустам ки террорист кати Гулмурод кати алоқа дорад Шорухот ки Гулмурод кати алоқа дошт связоша қапидагӣ доказательства дорум ман ин гапамда бовар мекунем доказательства дорум чӣ ба мора любой чӣ мегӯем маҳкам мекунем ҳамонро маҳкам намекунад эмомали раҳмон ина террорист игил қати алоқа Гулмурода медони ҳамон хона да охранят мекард гиргирд буд 24 соат ҳамунҷо дам рафт алоқа да буд ман амалиёт гузарондагӣ ман оперативни разработка гузарондагӣ дорум ҳамаша буровардагим бо ҳамҷудам нисбати шумонам гузарондагӣ будам фаҳмидем факто дорум и давлатҳо ҳамаш медонанд вақти соат омад сарш метем ҳар як чиз ҷо шайда омад сарш метем девона мекунем дилит мезанад баъзета барои ҳамун рустам айку ту як бор падарат кати бишин як бор таҳлил кун одами ба саводи ба ақле ки мара нагӯ ки ин мардак ягон не и ҳақ аст ҳақа ман любойхе мегӯм ман бегуноҳима то гагара исбот карагиям мада қонуни диктатор қонун нест қонуни то он ҳама ҷода ман рӯи ҳама ҷода доказат карагием 4 солу 5 сол ҳама ҷода рафта гуфтагием ки анамхе вақту соат мебиёд шумо да амхеле менависад анамин чизо дастотон бевистад анамин видео ҳамаш ҳар рӯз гап мезанам қати шумо ман ҳамҷа кор мекунам лекин шумо киен ки мардума ғулом мекунед ҳамидем ё дидем вақте ки ҳамин рустам ба атака мекунен кадраша нигоҳ кун рустам да пул сарф карагианда агане хондагӣ нестаю рустам да пул сарф карагиан Гулмуроди террорист ки мегӯм Гулмурод Ҳалимов международный террорист командир игила который из Таджикистана бивший командир ОМОНа охранник Рустами Эмомалиев воспитал Рустами Эмомалиев
Она хаму. Если он имел связи во время, когда он был в Сирии с Рустами Эмомали. Она меня мегойку ее демона мешо. Ты ка хайоти мана мешкани Эмомали Рамон кати наме доном каланат ман тра наме мону ман тра дар кори чиз ма гирифта ай Тоҷикистон ма буромадагиам. Ма да хонам дарам ҳичи мол намедонам ай ҳама чи рӯ гардондум. Анаму чи доказательства гирифта буромадагиам ман. Фаҳмидӣ? Абдодагиам. Фаҳмидӣ? Барои анам қайку ягон вақт айку ягон вақт хеле накунин ҳаёти якта ман фарзанди коргару деҳқонум. Ман барои хондан намедонам вақт сарф кардам, ҳаёт сарф кардагим. Ман 2 сол хизмат кардам. Мефаҳмӣ? Фарзанд хизмат кардай, Сомон хизмат кардай намедонам, Рустамат хизмат кардай, Шорухит хизмат кардай намедонам, инами Исмоилит хизмат кардай. 11 сол кор кардам, ай радавой бо сар кардам кора. Лекин 1 секунда ҳаёти одам месӯзонӣ, ҳаёти фарзанди тие сӯзондагар чӣ хета алам мекунад, девона мешӣ, вес бузота истифода мебарӣ. Вес бузои клан минтақаи ҳама минтақата истифода мебарӣ. Барои чӣ? Бадахшонӣ значит кадр набудай, ҳаётша сӯзондан мумкин будай. Суғдӣ ҳаётша сӯзондан мумкин будай. Душанбера ҳаётша сӯзондан мумкин будай. Иззат Амона ноҳияи тобеи маркази ҳаётша сӯзондан мумкин будай. Далери Имомалӣ ай ноҳияи тобеи маркази ҳаётша сӯзондан мумкин будай. Шумора мумкин набудай? Не. И хеле чиз ма оппозитсияи киссагии ты не Имомалӣ Раҳмон. Я не твой оппозиция, который на тебя работает. Я настоящий оппозиционер и буду биться до конца. Запомни. Во имя революции хестагием. Фаҳмидӣ? Во имя революции хестагием ман. Барои ягон чине. Цел мой ягон вақт напурс. Цел мой революция. Конкретно мегум ман. Фаҳмидӣ? И я добьюсь этого. Уверенно скажу, что ки 90% айкунам хе буридагием. Зимистоно моҳои феврал марта 60% буд ки ҳозир 90% ман мегӯм буридагием. Фаҳмидем? як одам дуромадест ай шояд ки ман намедонам ки аст. овоз намеброяд брат. Аму овоз микрофонта киштагӣ намедонам. Микрофонта гирон кун. Овоз меброяд. Барои ҳамақа ҳар як кадомуд бояд донӣ. Ҳар як кадомуд амал кунен. Партизан шав. Аз назар гузарон. Оилаҳотона нигоҳ кунен. Ино оилаҳоя вайрон мекунанд. Медонен шумо ёра. ҳамин активни фарзанд дорӣ, ай маҳаллат хондагӣ аст, кор мекунад, аз дигар территория аст. ҳамин медрояд ку оилаҳотона вайрон мекунад ё. Любой кор мекунад. Фаҳмидем? Любой кор. Фаҳмо? Алло. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Салому алейкум рад. Шерина Аллоҳ нигарбонат бошад. Ягон гап агар дошта бошен ака дар касб корот баракат битад. Албатта як устозму овоз ман як акаҷон як секунд бахшиш ҳамҷара пурсим ки овози шуморо ҳам ё гӯш барои он ки ман шуморо болода набровардагиам да студияда барои он ки барои амнияти шуморо фақат ман мебинам тамом поёнда шумо фаҳмидем ҳозир ман ёро пурсим ки ҳамин овози ҳамин дуюм одама фаҳмидестем касе агар фаҳмидестай просто чатда ҳо ё не навис ҳо мегам агар боло бурор бугӯй ман боло мебурорум не агар бугӯй ки ҳамхелиштан гӯш кадестан мегам шид тамом як устоз дорам бениҳоят бигем инсони ганда бофаҳмад ҳамон мега ки
انقلاب یا ریولوسیون در سه حالت میشود در مسلمانان بگیم بزاری از وضع موجود خواستاری وضعیت مطلوب گذشت کردن از عزیزان نه انا بزاری از وضع موجود داریم همیره همه بزار این وضع موجود خواستاری وضعیت مطلوب یعنی یکون چیز الترناتیو باید بکی بای مردم یعنی چی میخواهن این مردم میدونه ها آزادی میخواهن زندگی میخواهد اکا ما برای زندگی خستگیم که گشنه ایم نمیدونم تشنه ایم نمیدونم نداریم دیگه نمود همه چی ما را غورت کردن همه چی ما را گرفتن باور کن اکا گذشت کردن از عزیزان همین مردم ما تیاره گذشت کردن از عزیزان شاید تیار شده استم ده باور کنه تیار شدگی هم من همه میگم که کمانده خدمه میگم که کماندی من تیاره این هم کمانده خدمه همه پارتیزانا تیارن که ما برای ناموس خستگیم زندگی پندگی همش بخش برآمدگیم باور کن من خودم هیچ چی ندارم که دیگه همه را فکر کنم باور کن اکا جان باور میکنی گرفتن همه چیه گرفتن چه او طرفش بودم گرفتن با این طرفش اومدم چریز خوجه ایناشون ما میگیرن یا یک کارای میکنن اکا من چی بگم که دیگه تاجیکی خدمه فهمیدی چیکار کنم در کمانده چیکار کردم از نظر گذارون اکا برد همون آدمای همین دویر جمع کنه عمل کن چیزی میتونه نمورا بکنی فهمیدی؟ ما یکم خوشی که باور بخشش همین انمی خودت دا باور کنی انا اینو همه خیلی کرن اکا همین انا کن گوش کنده این ترام خدمت کرگی خواه حیات من اکثرتش 18 سالش خدمت در گذشتگی اکا همین را یگانه متده که همین باید مردم بیدار شود مردم باید یا اوخی پتستاوا کردن اوخی همین مخو بدیل گرده بچه های هم که در اومد گپ زد نمیدونم چیکاری کرد پتستاوا کردن راستی گپ یا گرینی کارایی کردن که من او کارو نمیدونم چی خیلی اون مردم همش میدوند همین باید اکن یگانه پارتیزانی که خودش دوند هستی دوند عمل کند تمام دیگه خیلی وریان نیست پروست ای کوچش ای محلش یعنی سر کند که چی به او سوید دارد من سوید ندارم چی به او خیلی زندگی میکند من خیلی زندگی نمیکنم برای چی سبب عاملش برای چی فرزند او اکا خدمت ده نمیرود من هم مهاجرت مهنتی میرم هم غلامی میرم هم پول میسپارم هم خدمت میرم هم سوید ندارم برای چی انا همین چیز باید پارتیزان شود صنفی کارگر و دیخان باید بخیزد پارتیزان شود عمل کند چی خیلی ای دستش میوید بکند تمام دیگه خیلی وریانت نمیبینی ایجاده با خدا قسم همین سخن خودت میگوی پارتیزانی این مردم خودت بگه مسلمان این انسان از روی اسلام هم جایزه پارتیزانی کردن از روی اسلام درسته با خدا بهترین راه ما همچون رنگ خودم بشوینی میفهمم چیه پارتیزانی عمل کنه برای ناموس خودش برای خانه خودش برای دری خودش برای فرزندی خودش برای نمیدونم من همین هم حیاتم بخشیدم که این طرف همش فهمم گفتم همین چه سوخته شدگی پشت همین ده کیه پشت همین ده اکا خارجی که مرده 13 غارت میکند همه من راش کار میگم فهمیدی لیکن یا یک نمیدونم تعیین کرگی آدمو رنگی که می ممالی دیگه سر تعیین میکند یا هم تعیین کرگی انا میشه فهمیدی او طرفش هم این طرفش هم اپریدیلیون زندگیش میتاد اپریدیلیون شرایطش میتاد بعد یا همون شرایط نگاه کنه بعد همین کار کنه میگردن لیکن مردم باید برای انم که ساختم که من اینجا یگون کسا نمیبرورم نشان نمیتم
чтобы якум безопасности инсоният истад ки аккаунтошоно даже номиша дига кунад. Любойша номиша Эмомали Раҳмон Рустами Эмомали бикунад ки ҳамон даже худ инами военный кор кара боши сводка зада наметонад да. Сводкада менависи ки например дар баробари гузориши навистани гузориши худ ба маълумоти шумо мерасонам ки ҳама хе мешавад да. Пункташ ҳангоми гузарондани чорабини оперативи ҷустуҷӯӣ дар сайти мисол онлайни мисол ҳами хели фалончи Эмомали Шарипович Freedom Izzat Amon Таҷикистан Раҳмонов диктатор Freedom Mention Таҷикистан навистааст гуфта агар битад сурат гирифта скриншот кара ира қабул намекунанд. ин 307 намешад. барои чӣ бугӯ ака ки номи Эмомали Раҳмон ҳаиҷада мефаҳмӣ ту ё Рустама анаи аст партизанӣ анаинай ку яке аз мощнитарин системае ки любой медарои подписаться мекунӣ медарои тамом амал кунам. Умирает каждый день. Храбрец один раз. ҳамин як бор ҳаётда омаде ака ман намедонам. ман агане ака ку ман бовар кун ака ку ман мехонум инами красный крест инам германда мехонам даже кор мекунам. ман да вообще мисол кори худам қатъиам шуда мегардам не ки ҳамин чем намедонам хели намешавад значит ҳамун природа ҳамахе тарбия кардаги ки бояд бар зидди зло мубориза барӣ да. справедливост ҳаст ку справедливост гуфтани калимаи ҳақ ростӣ адолат ҳақиқат чизе ки бошад вақте ки намедонам мухолиф майли Эмомали Раҳмон и ҳаёта сӯзон заҳр дод любой кор кард майли но о мухолифе буд ки ман гап задам қатиш гирифт бовар кунен отказда рафтане отказда бовар мекунен отказда рафтан ки ман ёрам намефаҳмам ака бовар кунен як одами дига даромад агар ишам овозта агар монем бухои овозта мемонем овоз киштагия ёрам барои ҳама ака чӣ фикр дорӣ бародар Нашот ами ки командирои қисми ҳарбира заложник гирем командирои қисми ака ҳамаш алкашан ҳамаш намешиданиян дига хе чиз нест о зачем ман военниҳои айку ҳамаша мефаҳмам ака фаҳмиди военниҳо ман ҳамаша медонам ки ман худам кор кардагиам 11 сол ки заложни кор мекунӣ гишнаву ташна кор мекунӣ уҷа кланай ҳамун бор ранге ки дарни оппозитсия ба чихе инами лидерош ҳама хели инами ҷада вообще ба ягонча ба калла намегирад ку кора мекунад ба калла намегирад ку ҳамҷаям ҳамун клан тамом лична партизани ки то аввал гирда ман бояд ман донам кияй бари манда анамура ман тоза мекунам я анам хе задаме и хели не ки уҷада не и хели намешавад ака вай уже не вай система раҳ намерад барои он ки о короче айку ака ҳамқа мегӯм ки о вообще чӣ бугум о ни причом ман бугум хато намекунам иҷа клан ки ҳамара худшон сохтагиянд ҳамара худшон инамин ҳамара худшон сохта истанд чотка сохта истанд ҳамара худшон идора карда истанд бо намедонам ҳамун амниятиҳо мега ки хеле ами ҳама кора мекарги инами амниятиҳо ҳамун амниятиҳо ҳамара ҷазир кардаги ҳамоан ҳамун вақти ҷанги шаҳрвандӣ ҳам худшон онам гуфтестанд ку граната парфта ҳамара киштана ҷанга сар кардан ина ҳамиёрам сохтагӣ инами бозиҳоя сохта як баробари мардуми тоҷика аврупода роӣ кара айклани худшон хатлонша роӣ кара рости гапа мегӯм ман ё қатъиан мақомоточ ки рафиқам ҷураем ман кор карагиам бисёр ҷода бовар кун бо дига касаб гап битем шид гав нест куҷода тоҷикистонда ҳамун телефони ман ҳаст ака фаҳмидӣ телефони ман телефони ман ватсапом ҳаст
فهمیدی؟ میوی آیمین درنی کانالی ما ایکو بین میویش فهمو؟ میویش بعد چکن برو علاقه دا من چی میکنم گاب میزنیم مایلکا شد گابنس انشالله برای آنکه ایجاد ما دیپلماتی قانون های بین المللی ما کشتار دا دعوت نمیکنیم قتل دا امام علی برین دعوت نمیکنیم ما پرینسیپ های انسان دوستی رعایت میکنیم مایلکا گابنس الان گابن مایلکا جان دعوت الو الو سلام علیکم سلام علیکم شما سوزن تینجین اوه میتینگ رفته استای میتینگ پریاموی افر نه ما میتینگ میکنیم فقط همین میتینگ میکنیم پروتست میکنیم که امام علی رحمه مود سوید بتا پروتست freedom mention تاجیکستان میگن give me lift میگن فهمیدین چراغ طلب میکنیم سوید طلب زندگی طلب میکنیم من گریه وجه داونا گذشت ناله داونا گذشت همه خیلی اکا من حاضر ماندگی دولت ها را من حب میشم من نمیبون برای چی که این حب است ماندگیشان هم بسیار مردم میروند اوزم رفته چی گفتنی دارن میتینگ ده چی گفتنی دارن میتینگ freedom mention تاجیکستان کسی میدروید بگود که freedom mention تاجیکستان انا تمام گاب نیست سوپر اپا مایل گاب نیست اپا یا بار آوازتون کشید و در گیرانید که آواز تکرار آمده است میگه دادم ها ممکنه اوه سوس شد اوه گاب زنید freedom mention تاجیکستان بگوید freedom mention تاجیکستان میناره و کلیاپاترا موندگیشن من گپم گفتنی گپم همین که پوسکه خودشان بگیرن کدگی کارشان اصلاح بکنن چقدر که خاصیت کرد چقدر خطا کرد همین خطاگیشان اصلاح کنن نرسد من همین مردم میکنن
مرده هر هزار مرده تاجیکستان میرود مرده تاجیکستان میرود ماندگی 50% همین رسیه ماندگی دولتی دور میکنند این неправильно невозможно برای چی برای همین که پول مردم میگیرند بو برای مرداشان تاجیکستان ما همین منبع هم میکنند مالی من نزدیکی یک انسان بودم یکم یارم کردن نکن برای چی که حوزی کریزی سای همه میگونن همینجا بگور کردیم اوجی بسا یوکی هر یک وجود میمرد وطن خودش بمرد تکی خاک تاجیکستان بمرد دنیای جهان بنه مرده تاجیکستان بگور کنید اوجی بسا یوکی دیگر ملت بگور کردن دیگر ملت کشتن سرایگا کار میکنند 10 تا آدم میمونند اپراشت نمیکنند یگان که میکنند اوجی بسا تکن من طلب میکنم رحمان بس کمیش کتی 70 دیما داشت کتی من طلب میکنم باز کنم نارکوتیکا باز کنم خودم باز کنم مردم از سویت بسیار نکرده خوش میشود مردم خیلی بیدار شد مردم بیدار شد مردم دیگه امام علی رحمان یگان وقت داشته نمیتوند اپوزیسیای ساختگی تو دیگه داشته نمیتوند یگان کسی کنترل کر نمیتونی تو ما اوجه کنترل گرفتگیم پارتیزان ما لوبای وقت یگان کارود میکنیم پروستا سویت مردم دکی او بیزه بند میشد تمام ما اینم قگاب میگم مردم سویت بکرد نکشد حاضر مردم بساطی دست میکشد سخر ساطی خوش کرده است این برای چی؟ این مردم نه دهقان مردم نه این گفتن بخوی دهقان اونو نشد اقتصادن خرام بساطا کن سویت بکه مردم با داشنم در کار نیست ما پرینسیپای انسان دوستی رعایت میکنیم رنگ امام علی رحمان بخشش اتجان علم کرده که زنگ خانه به نگت خاطی دخت سوید میکشد شلاق به شهر سوید دارد که شهر انسانک شلاق همه یاخی بساسا بتیت سویتا کسلا مرده ازاد کشیده این شلاق به نام شهر خورده امام خورده چی شلاقای انسان نه باز امام علی باز توکای ازاد میدهد ادیش نده با ما همین نمیفهمم این پرینسیپ خودش کتی گرد دادن در خودش کتی کار کردن در وجود دیگر هیچ را نمیفهمم همین پرینسیپ خودش پارتیزانی فریدom mention Tajikistan любое время همین любой freedom mention Tajikistan менеси тамом чтобы мардум бифаҳмад ин уже тамом кланош қати биравад гум шавад накунанд дига мора мо ғулом нестем дига мо ғулом нестем дига тамом мо очамо ғулом таваллуд шудаги нестем ғуломи ягон клан ягон минтақа нестем мо просто тоҷик таваллуд шудагем озод таваллуд шудагем фаҳмидем барои ҳамин ҳар як кадомут амал кун фаҳмидем майли апа رحمت کلام سلامت باشید مالی برای همین مردم تاجیک شما باید دونین کی دلشه فریدم منشن تاجیکستان همین وقتی که یک کس گپ میزند برادرو شما اوجه همونو با گپاتون فکرتون گپ دن نه цел бояд задача тақсим шавад да шумо одновременно як гӯш карда мешавад ки музика гӯш карда метавонед правильно
Да, гӯш карда мешавад музика. Но амуҷода Freedom Mention Таҷикистон навис. Freedom якта навис копия кун амура парто. Номи Эмомали Раҳмон ки парто. Номи намедонам Рустами Эмомали ки парто. Номи сурати Эмомали Раҳмон, сурати баччашамон, сурати ҳамонои худшонамон. Касе ки ҳамин кланова хизмат мекунанд медони ҳамаша. Натарс хита нишонате. Ҳатто мухолиф бошӣ, ин ҳамин паватка ба гирифтагӣ ҳамин давлатоба, анамун чид навис. Ҳамиди амун канали мухолифит оҳиста навис. Медонам ки гап задан наметонӣ, метарсонанд, уҷа модаро такашокаш мекунанд бо. Ҳамиди барои ҳамақа просто навис. якта ҳамиҷада дур омадагӣ буд, мо гирифтем партофтем, бисёр мардума ташвиқ кард ки ман блокш мондам. Бародарон, шумо Freedom навистам бигирем, фаҳмидӣ? барои ҳамин ҳар яктат амал бикунен, фаҳмиден? Амал бикунен. Бояд ноҳияда ту начальник милиса бошӣ, кадри маҳаллӣ, ту прокурор бошӣ, прокурори ноҳия, ту раиси амният бошӣ, ту раиси суд бошӣ, ту ҳама чӣ бошӣ. Ҳамаш бояд кадри маҳаллӣ бошад, ранги давлатҳои пешрафта. Хеле нест дига. Дига ё бас у тарафашо бирем ҳамин роҳбаро бошад, ин тарафаш биёмам ҳамин роҳбаро. Ранг ё кияд гӯшшон намекунам ягонша. Бояд ҳар як кадому дони чизора. Фаҳмидин? Уверен амал кун, уверен ҳамин дунё ай пишти мардуми оддӣ истодагӣ, ай пишти клани хатлон наистодааст. Клани хатлон тамом хат задагиам. Дига вода тамом медонанд ки киян, нишон додагиан уҷа худшонаво. Всё. Лекин ҳамчун тоҷик ҳурматшон мекунам. Ҳамчун тоҷик. Ман гуфтагиам. Ман бегона нестам, гуфтагиам. Ҳамун президенти як давлатам гуфта буд. Ҳамун президенти Русода ки Зеленский, ман тада бегона нестам, ман ҳамсоятон, биё гап занем гуфта буд. Но гап назад. Ҳозир мега ки биё бишинем гап занем. Но ин мега ки ман гап намезанам. Манам вақт гап ман гуфтам, манам гап намезанам. Рӯз ба рӯз уже гап задан қин мешад. Рӯз ба рӯз. Барои ин ки ман оборот гирифта иста ин система. ин система уже полни силовой ҳама чӣ дорад. Ман да ягон чӣ дар кор не, ман худам политологам, бо одновременно военни системаро медонам, ман да ягон чӣ дар кор нест. А ягон кас. Ман да ягон чӣ дар кор не. Ман медонам ки чанд та аҳолӣ дорад минтақаи Хатлон. Ман иша медонам ман. Он мебурод ку Эмомали 4 миллион мегӯд. Ку дурӯғ ай 4 миллион. او просто نشان دادن زیاد ترس دادن دیگه منطقه. این ایدئولوژیتون نمیگذارن مودا. من میدونم، من چرا دیگه سیستم ها میدونم. فهمیدین؟ همه را آنالیز کردیم. کدام خونه چی همشان داریم ما. просто ما وقت دادیم همه دا. حرمت کردیم. همه کلانای حرمت کردیم. شما کی بخواهین اگر خون کتی گرفتم و خون کتی میتام بگوین. ошти шавем гуфтем, моро қурбонӣ накунем гуфтем. Мо мардуме. ду тарафи кӯчада истодагӣ барои вазифа ҷанг дорӣ. кай қарат биёдгар ай тараф метӣ, у тарафта сводка, уҷада бо хешотон истодагӣ звани мегирад, намедонам чӣ кор мекунад. И тарафтан бо худтонай, бо и тарафтан подстава мекунен, айҷа бо короче клана гӯш накард мекунен, бо худтон паноҳандаи, намедонам документ паноҳандаи ҳар чӣ мекунен. бад медонен, ира ман исбот карагим, ошкор мегӯм. Инами қаодам тамошо ку дорад. Тамоми ҷода нависен, любой ҷода нависен, ягон чӣ намешавад. Барои ин ки ҳама медонад ки шумо киен, ман кием. Ман ай клан нестам, ман ай мардум буромадагим. Ман 3 солу 4 сол худма нишон надода кор карагим. ҳамада муаррифӣ карагим ки хидмат кием. кор кара бо нишон додагим. Определённи корҳое карагим ҳам давлатҳода ки у корҳои шумо ҳаёттонда намекунед. барои анамиқа ҳар як кадомут бояд и чиза донӣ. Накунени хелӣ бас кунен. хитона намедонам.
айхитон шоҳ сохтана бас кун, ӯ Рустам шоҳзода намешад, Эмомалӣ шоҳ намешад. миравои система дига хе кор мекунад. шоҳ ба хунаш бояд шоҳзода бошад ва як предки шоҳзода бошад. аввай сохта намешавад. фаҳмидем? ҳамата нест караме партоян. шумо чие нохӣ? Freedom Mention Tajikistan нависем. Freedom Mention Tajikistan нависем бародаро. фаҳмидем? Freedom Mention Абдусаттор ина пурма. Ана мин мардак зур нависиги. Freedom to Абдусаттор Пир Муҳаммадзода. Freedom to Dare Эмомалӣ. Freedom Далери Эмомалӣ. Freedom to Абдуллоҳ Ғурбатӣ. Freedom to Завқибек Саидаминӣ. Freedom to Иззат Амон. Freedom to all political citizens of Tajikistan. инам хе нависем бародаров. танҳо комментария дама намхе чиза нависем. бояд цел да атака кунед. цел гапои беҳуда не, гапи беҳуда рости гам ҳаминҷа буромади Freedom Mention Tajikistan. гапзан буро. всё. ана ҳамин удар аст. Freedom Mention Tajikistan. Эмомалӣ Раҳмон диктатор. всё. буро. любой анами қага бас аст. салом алейк не, иҷа митингай, онлайн протеста иҷа. онлайн протестай. А онлайн протеста комментария дам ҳама вақт навис. любой время любой записа тамошо карӣ. ҳамин любой записои мо фарҳанги сиёсита ҳама тарафа баланд мекунад. ҳама тарафа ҳушёр меши записои мода. будуро навис Freedom Mention Tajikistan навис комментария дад. ягон чи нанавис. бале намедонам раҳмат ягон чи нанавис. фаҳмидӣ? ҳамин даруни дилида ҳамин як намоз омин караги до сари дастархон намшини он намозам хон чизе ки як дуому бите тамом. всё. мо барои номус, барои зиндагӣ ҳар як кадом тоҷик хестаги дига ягон чи. просто ҳар як кадомо дарам хелӣ кун. фаҳмидӣ? ҳамин дуромади коротка ясна. бугу ки Freedom Mention Tajikistan. Эмомалӣ Раҳмон диктатор. That is clan system. всё. фаҳмидӣ ан гапи мара? анамихе ёра мешкани. фаҳмидем? любойша шикаста мепартоед. любойша шикаста мепартоед. нависен ин Freedom Mention Tajikistan. баъзета додарата поставид карги оппозиционери дига аккаунта тоуте. аккаунта дига чикун навис. анамина ман худам қати международная организация ҳамон мехонам. по-русски можно? Да. заходите по-русски тоже говорите. почему нет? всё можно. инами будуроен агар инами Мунарбек Исраилов заходи говори на русском, на любом языке. каком язык ты знаешь? добро пожаловать. габзан бовар кунем бародаро. барои ҳамин Freedom Mention Tajikistan нависем. озодӣ амал ба ҳаст. амал анаин аст. онлайн протест ягона Тоҷикистон гузарондааст. пространси интернет ба бинен шумо худтон. онлайн митинг. якумин бор онлайн митинга тоҷик гузарон. тоҷико ман ихтироъ кардам. ҳамин партизано қати бародарои тоҷик қати фикр карда буромада сохта буромадем муамир ки онлайн протест ҳар рӯз мекунем. ҳар рӯз. киргизай қабулиш накунед. не чи баъд киргизай? почему мо қабул накунем? киргизи тоже наши соседи. барои чи мо қабул накунем киргиз бошад? оё ҳамаи ҳамсоя душман аст? ягон ҳамсояи ман Узбекистон для меня не враг. намедонам Киргизистан для меня не враг. Европа для меня не враг. Америка для меня не враг. Русский для меня не враг. Казаки для меня не враг. Турки для меня не враг. Никто кроме вот этого клана. Никто кроме этого клана мне не враг. Я вот это понимаю. Для меня все есть одно слово для меня. Ман якта фикр дорам бародари ман. ҳамаи мо инсоният ҳастем пеш аз ҳама. инсон ҳастем. ин дига ҳамаш айку фикр дига ҳамаш ва идеология определённый не. чиба мон ай дига давлатоям я визиваю русский пуст заходит. намедонам киргизи узбеки узбекларам кирсан узбекча гапирсан.
Киргизы пусть зайдет на русском разговаривает, русский тоже пусть зайдет на русском разговаривает. Kommst geben hier und Deutsche sprechen, speak in English. Любой забон, который габзана, на ижозат шометан. И майдуни амин мо мардумием. мо хостесе майдунио ке нигоҳ кунен ки ё мора киштестанд. И падар девонаниё. фаҳмидӣ? ё мора киштестанд. барои чӣ ё мекишанд мора? ё бояд накишанд. барои ҳамун далше уҷода нависем ки шумо чия Эмомали Раҳмона бояд чӣ кунӣ? Freedom mention Tajikistan. Freedom mention Tajikistan менависем. Короче, чтобы и девона шавад. Фаҳмидем? 2 соату 15 шуд, минут шуд, як бор дига ман мехонам шумо Freedom mention Tajikistan нависем. Окей? бародаро. خانوما و جنابان عزیز، جامعه جهانی، ما مردم تاجیکستان پیش از همه طرفداران حرکت سیاسی مردم دموکراتی اما تاجیکستان به شما و تمام دنیا مراجعت میکنیم. ما از مادر آزاد به دنیا آمده ایم، اما این آزادی رو در تاجیکستان احساس نکرده ایم. امامعلی رحمان و کلانهای او، گروه های جنایتیش خود را سایه الله خداوند متعال در روی زمین ما اعلان کرده. خلق ما را غلام گردانده. در تاجیکستان آزادی بیان نیست، دموکرات نیست، قانون‌های بین‌المللی نیست، انتخابات دموکراتی نیست. هر کسی که درباره آزادی انسان حرف میزند با پرونده‌های جنایتی ساخته به زندان انداخته میشود. حالا در تاجیکستان زمستان سرد است. مردم نیروی برق ندارد. مدت 30 سال شد امامعلی رحمان و کلان‌های او به مردم عادی برق نمیدهند. فئودال‌ها و غلامداران قوه برق دارند. در دنیا اصل 21 اصل اینوواسیا و تکنولوژی بوده. حتی در کشورهایی که جنگ رفته ایستاده است نیروی برق هست. اما ما مردم عادی صنف کارگر و دهقان تاجیکان سوئد نداریم. خلق ما رو در تمام دنیا همچون قوه کاری ارزان استثمار میکنند. زن و فرزندان ما رو میکشند، ظلم میکنند، تجاوز میکنند. این اصل استثمار آدم بر آدم. خلق من از فئودالیسم و اسارت نو غلامداری آزاد شدن میخواهد و از این روی با تشبث خلق حرکت سیاسی مردم دموکراتی اما تشکیل کرده شد. ما پیش از همه انسانیم، نسبت دیکتاتورا و نسبت رژیم فئودالی و غلامداری در تاجیکستان. امامعلی رحمان به مردم کارگر و دهقان برق ده. میخوانیم انگلیسیش. Dear ladies and gentlemen, world community, whereas the people of Tajikistan, first of all the supporters of the political People's Democratic Movement, AMOT of Tajikistan, we turn to you. We were born free from mutter, but they did not feel this is freedom in Tajikistan. Emomali Rahman and his clan and criminal groups declared themselves the shadow of the Lord God Almighty on our heart, and made my people slaves. There is no freedom of speech in Tajikistan, no democracy, no international laws, no democratic elections. Everyone who tells about human freedom will be put in jail with fabricated criminal cases. Right now, winter is cold in Tajikistan. The people have no electricity. For 30 years, no electricity. Emomali Rahman and his clan have not provided electricity. Yes, to common people, the feudal lord and slave owners from his clan have electricity. In the yard of the 21 state country, the evolution on innovation and technology event in countries where there is a war, there is electricity, but we don't. My people exploit it as a cheap labor force, kills
oppressors, rapers, or widows and children. This is the exploitation of man over man. My people want freedom from modern feudalism and slavery, and therefore at the initiative of the people, the political people's democratic movement AMA was created, where people free of all done with dictatorship and feudal regime. Imam al-Rahman gave electricity to the people. Дорогие дамы и господа, всемирное сообщество, мы народ Таджикистана прежде всего человек, сторонники политических и народно-демократических движений АМА Таджикистана. Обращаемся к вам. Мы родились свободным от матери, но не ощущали эту свободу в Таджикистане. Имам али-Рахман и его кланы и преступные группировки объявили себя тенью Господа Всемогущего или Аллаха на нашем земле и сделали мой народ рабами. В Таджикистане нет свободы слов, нет демократии, нет международных законов, нет демократических выборов. Все, кто говорят о свободе человека, посядят в тюрьме с фабрикованными уголовными делами. Вот сейчас зима, холод в Таджикистане. У народа нет электричества. При течение 30 лет Имам али-Рахман и его кланы не дают электричество простому народу. У феодалов и рабовладельцев из его клана есть электричество, а на дворе 21 век. Век эволюции, инноваций и технологий. Даже в странах, где идет война, есть электричество, а у нас нет. Моего народа эксплуатируют как дешевую рабочую силу, убивает, угнетает, насилует наших жен и детей. Это эксплуатация человека над человеком. Мой народ хочет свободы от современного феодализма и рабства. И поэтому по инициативе народа создалось политическое народное демократическое движение. Мы прежде всего люди долой диктатуре и феодальному режиму. Имам али-Рахман дай народу рабочим и крепостным электричество. Нависен ки freedom mention Tajikistan нависен бародаро. Майли нависен дигаро. Иҷа чӣ накунен. цел мехоҳем ки иззат амо озод шавад, далери имомали озод шавад, светтон бошад, намедонам ҳар чизе ки ҳаст ҳамин бирасен, бинависен, мардуми дунё бихонад. фаҳмидем? ман бад негум барои чӣ. ҳам комментарияда freedom mention Tajikistan навис. Любояд ҳамихели навис ки определённый бояд анамихе шавад. фаҳмидем? мада анами калима комментария ба анами калимао дакора. Freedom mention Tajikistan, freedom mention Tajikistan, freedom mention Tajikistan, freedom mention Tajikistan. байрақамо светамо. фаҳмидем? фаҳмидем? унаму дига одамоямо. анамихел кунем. немисша мехонам бародаро, гӯш кунен. Bad Bogabmezen. Sehr geehrte Damen und Herren, Weltgemeinschaft, wir sind das Volk von Tadschikistan, vor allem die Unterstützer der politischen, volksdemokratischen Bewegung Ahmad von Tadschikistan. Wir wenden uns an Sie. Wir wurden frei von der Mutter geboren, aber Sie fühlten diese Freiheit in Tadschikistan nicht. Imam ali-Rahman und seine Clan und kriminellen Gruppen erklärten sich zum Schatten des allmächtigen Herrn Gottes auf unserer Erde und machten mein Volk zu Sklaven. In Tadschikistan gibt es keine Meinungsfreiheit, keine Demokratie, keine internationalen Gesetze, keine demokratischen Wahlen. Jeder, der über menschliche Freiheit spricht, wird mit fabrizierten Kriminalfällen ins Gefängnis gesteckt. Im Moment ist der Winter in Tadschikistan kalt. Die Menschen haben keinen Strom. Seit 30 Jahren versorgen Imam ali-Rahman und seine Clans das einfache Volk nicht mehr mit Strom. Die Feudalherren und Sklavenhalter uns in denen Sklavenhalter
aus seinem Clan haben Sturm auf dem Hof des 21. Jahrhunderts der Entwicklung von Innovation und Technologie sogar in Ländern, in denen es Krieg gibt, gibt es Sturm, aber will nicht. My people nutzt sich alles billig Arbeitskraft aus, tötet, unterdrückt, vergewaltigt unsere Freunde und Kinder. Das ist die Ausbeutung des Menschen über Menschen. Mein Volk will Freiheit von modernen Feudalismus und Sklaverei und deshalb wurde auf Initiative des Volkes die politische volksdemokratische Bewegung Armut gegründet. Wir sind Menschen zuerst, nieder mit der Diktator und dem Feudalregime. امام الرحمن gibt den Menschen Sturm. برای همین همه وقت любое время که میدروین دلنیش بیان برادرو دیگه записой تماشا کنین بعضش به بین записо که من میخونم با دوستای چیزایی که شما دا полезни همون را گفتگیم تقسیم کنین مردم دا فهمیدین одновременно метод اینجا یک چیز نویسگی خوندم هم خیلی این метод امنیت خطی کار میکند добрый мух какой если в стране которой большинство людей вынуждены жить в страхе и бедно значит это и есть политика власти да но я обращаю внимание на ваши комментарии, но вы играете на две поля, а нам не нужны такие. Нам нужны комментарии Freedom Mention Таджикистан. У кого есть душок, может говорить вот так. Вот форси нависат. Вот, именно. Мачани ман. Да, форси нависат чӣ. Барои амуқа нависен Freedom Mention Tajikistan нависен. Freedom Mention Tajikistan. Фаҳмидин? Freedom Mention Tajikistan. Эффект ана ҳамун дай. Эффекти анамин кор ана ҳамун дай. Комментария даминами 171 кас боши. Дурок аккаунти Эмомали Раҳмон кун. Рустам Эмомали кун. Просто навис ки Freedom Mention Tajikistan. Сурат чироқ ҳамун байрақ ҳамун. Всё, бро. فهمیدین؟ آیا کلمه آزادی گفتن نمیدونم ترس است آزادی پروست آزادی گفتن همون بابای شما بابا کلانتون 184 نفر دارید کارگری مقامات کارگری همه سترکتور همه منصبدار یادی تا منصب مهاجر مهنت همه اکثریت بابا کلانت اهمیت همین فیادالویا نس کردش خونه ساخت فرزنداش به زندگی تامین کرد پیشتر فیادالو بود اما خیلی غلام کرده بود مردمه جدا کرده بود ده انا این مال داشت خانه داشت زمین داشت دیگر رو همون ده کار میکرد فهمیدین؟ همون ده کار میکرد همه جا ده های همه استوریا ده های ای چیز همه استوریای ما ده های لبای تاریخی ما ده هست این همین سیستمی خودشون کمونیستا هم خیلی کرده بود آمدن و همون فیادالوی کشتن و خودشون روبر شدن خودشون در نوریمه با فیادال شدن همون نبیره های همون آدم ها با فیادال شدن اکثر انکن بابای بابا کلانی تو همون فیادال غلامدار که برای آزادیش جنگ کرد فرزندش برای بابای تو جنگ کرد بابایی که داری کو زندگی کرد خشرو سویتش بود شرایط داشت پدری تو انکن نوبتی تو باید تو برای فرزندات بکنی خیلی برزیدی فیادال بروی فهمیدی؟ فیادال ترا فریب میکنند نمیدونم نانود میتد لبایشین میتد پده او را میدونی چه کشده میگیرد
у списка дорад ки да дод гуфта. Фаҳмидӣ? Запомни, ҳар яктат бояд ин чиза фаҳми. Ино феодаланд. Бар зидди феодал ягона мубориза мебарем. ин ҳамин митингҳода иштирок кунед. Просто freedom mention навис, распространят кун дига одамода. Фаҳмидем? Гӯш кунед одновременно комментарияда фақат комментарияда freedom mention Таҷикистан навис. Ягон чи нанавис дига freedom mention Таҷикистан. Диктатор Эмомали Раҳмон. Ин ҳамихи калимаҳо навис. Всё. Дига ягон чи дар кор не. Анамихе бояд биравад. Англисӣ хати навис ки дига давлатҳо хонад. Хитои англисиро медонад, ман шуморо мегӯям. Ё забони французӣ бародаро, арабӣ, хитои, англисӣ, русӣ, 5 забони Созмони Милали Муттаҳида. Индусӣ ба 5 ё 6 забон ҳамхе ҳай. Ҳамин забонҳои бисёр дунё мебинад, тоб мехӯрад. Ҳамин забонҳои истифода баред. Комментарие ки менависен, ҳамин забонҳои истифода баред. Фикрата навистанӣ бошӣ, гуфтанӣ бошӣ, фикрата ҳамун забон кати навис, гуглда перевод кун, ҳамура бад мон ҳаминҷода. Фаҳмиди ҳамун фикру ақидата. Но мо таҳлил мекунад уҷа. Касе ки намедунам қатлу куштану ягон чизо гапои нито мезани, ура чоп намекунад. Фаҳмиден? Ин ҳамихе устроит кардаги ин канала. Ки он чизе ки нарушает права человека и международных законов, это ҳамин система худаш қабул намекунад. ҳамихе сохтагӣ ҳамира. Фаҳмидед? Шумо бояд ин чиза донед. Барои амнияти партизанҳо сохтагӣ ҳамин чизаро. Барои ки партизанҳо бо чӣ накунанда гунаҳкор набуронанд шутоби. Фаҳмидед? Ҳамаша пешгирӣ кардаги мисол системаи. Барои ҳамун freedom mention Таҷикистан нависем. Freedom mention Таҷикистан, Эмомали Раҳмон, клан, нами гапоро нависем бародаро. Барои ҳамин танҳо ин революция гуфтани калима ағломи озод мекунад. Дига ягон чиз. Вақте ки хонат да омад, представед кунед, як минтақада меравад, якташ, например 4 кас меравад, якташ прокурор, ҳамунҷа, ҳамаш аякҷо. Прокурор ҳам аякҷо, ҳамун территория ҳаминай, начальник милисия ҳам ай территория ҳаминоай, судия ҳам ай территория ҳамуноай, амниятиш ҳам ай территория ҳамин. 4 та одам. Якта одаму ғорат мекунанд, пулиша дуздӣ мекунанд. Ту пеш прокурор мери, бо тура мегирад маҳкамат мекунад. Пеш ки мери? Пеш начальник амният мери, бо мегирад тура маҳкамат. Пеш судия мери, уша маҳкамат. ҳамшаҳри худ тура мефурӯшад, ҳамқишлоқи худ тура мефурӯшад, ҳамрайони худ тура мефурӯшад. ҳамрайони худ тура мефурӯшад ки пули тура бигираду ҳамуда бутад. айти 100 сум бигирад 99 сума уда бурда бутад. оё то кая тоқат мекунӣ? хам майли 1 сол, 2 сол, 3 сол, 4 сол, 5, 30 сол сами ами оддитарин чиз тамоми давлатода ҷанг рафтаста. Сирия, Ироқ, Ливия, Украина, любой ҷода. Аними Украинада свет омад уже. Як рӯз куштанд, 2 рӯз куштанд. 1,5 миллион свет, аҳоли свет надошт. 1,5 миллион аҳоли надошт. Фаҳмидин? Як рӯз куштанд, тамом ҳама ҷода буромада гуфтанд. Чанд забоно хати. Шум мардуми тоҷик 30 сол шуд свет надорад. Ман нав забони ҳама забон ки гуфтестам. Нав ҳама гуфтестай. Чӣ ба конкретни темае ки ҳаст, анамин тема ба айку митинг намекунӣ. 24 соат митинг кун буд. Аҷои шиш инами бакишо митинг кунад. Онлайн протест, инами иштирок кунад ҳамад, активна иштирок кун. Инҷа мо ягон иззати нафси ҷон ягон кас ба намерасем, мо ягон касе таҳқир намекунем, ягон чи намегӯем. Даже мухолифи намедунам муборизи ҳар касе ки боши, гуҷое ки боши, идеологияи митинги онлайни гуфтестам. Это онлайн митинг. Мы будем провести онлайн митинг. Но против Эмомали Раҳмона мы действуем по партизанским методам и внутри страны. Поэтому, брат, успокойся ты. Барои анамақа ягона онлайн.
онлайн тоха митингои онлайнги да иштирок кун, ҳар як қадамода иштирок кун. Навис просто фридом. 30 сол шуд свет надори, просто 30 сол я бор бишин, 30 сол шуд ты шам ки мешини, я бор дроз Сирия свет дорад, Афғонистон свет дорад, ин Толибон свет дорад, ты надори. 30 сол шуд. Медони барои чи? Фикри свет ки хорави, фикри свет ки хези, то бегаҳа фикри свет ки гарди. Ту озодия фикр накуни. ғалом. Ана ин аст методи Сенека. Ман ина тоҷикиш намегум. Бил древнем Риме Сенека, философ. Он изучал рабов. Раб должен всегда, у раба должен быть всегда проблема. У раба должен, поэтому Эммануэль Рахмон всегда выключает свет при течении 30 лет, чтобы раб всегда народ думал, когда он дает свет 3 часа, да, когда опять выключает, опять, вот, в день, в течение 30 лет, 24 часа, если в сутки, он дает 6 часов свет. При течении 30 лет, он дает 6 часов электричества. Имеет, во время до распада Советского Союза, Таджикистане имелось 5 гидроэлектрических станций, а сейчас 15-16 гидроэлектрических станций, но он не дает свет своему народу. При течении 30 лет, даже в Сирии, в Афганистане, в Ираке, Ливии, в любом стране, где идет война, в Украине, есть электричество, а у нас нет. При течении 30 лет никто ему ничего не... Он, Пабло Эскобар, таджикский наркокартел, который сам объявил себя там тенью Всевышнего Господь Бога, Аллаха, Всевышнего Аллаха на моем земле. Это что такое? Это что? Какой человек, нормальный человек, как это будет воспринимать? Если в совещаниях, не знаю, если вот во многих таджикских трибунах говорят, что он тен Господь, это как понять? Его клан говорит. Это вся структура государственная, которая держится, все министра до единого, это из его клана. Все. Даже лидеры оппозиционных систем из его клана. Почему никто не сможет говорить об этом? Почему? Кто они такие? Они никто, просто люди. Просто люди нашли людей, которые не могут говорить. Поэтому. Но ваше время закончилось. Барои ҳамин ҳар як мардум бояд анами хияйку партизан уверен бош ҳар яктар. Уверен бош ки мо иёро айку ҷошонда мешинонем. Фаҳмиди? Иёр ҳаме хе тарс да омадагиян ки ҳаме хе тарс да омадагиян ки наму набераш айку чизое тақсим кардестай. Спортсмени камтар одами спортсмендар мошин достай, хона додестай. Фаҳмиди? Пул додестай ки бихарад, не ки уора мекушад. Не ки уорам бояд партизан бошаванд. Партизан шавану бигирану ҳушёр бошанд бояд. Ҷанг накунанд. Иша ишқи ҷанг мондагар бугуду ой ира бояд хизмат кунад бугӯ. Методи хид чона истифода барем. Freedom mention Таджикистан. Барои ҳамин ҳар яктар уверен бош. Вера главный чиз. Уверенность. Вера. Революция основа. Революция. Вера хати саршидаги. Фаҳмидӣ? Вақте ки бовари ту дорӣ, революция мекунӣ. Фаҳмидӣ? Вақте ки ту бовари ҳастӣ ба надорӣ намекунӣ. Запомни, ҳамат, инами 212 кас бошӣ. Верат бояд мустаҳкам бошад. Фаҳмидӣ? Барои анами қайку революшн. Фаҳмидӣ? Ҳамин анамо аҳсоби вераи инсон гирифтаги ина ҳамаша. Фаҳмидӣ? Вера мустаҳкам бошад, любой императора мешканӣ. Любой ғуромдора нест мекунӣ. Верат мустаҳкам бошад. Вера ки мустаҳкам набошад, намедонам. Ино просто ҳамхелӣ каранда. Ино якта идеология бурдан, 215 кас тамошо дорем. Якта идеология бурдан. Ҳама записошона бинен, чи мухолиф, чи намедонам қимор, боз ҳаме ҳамин номи ҳастира мегирад. Ман намегирам бародаро, 4-5 бор гирифтам ки ман метарсам гирифтанда номи ҳастира. Ҳамин қасам мехӯранд номи ҳастӣ кати. Ана ҳамина номи ҳастиам чӣ каранда ё хеле
беқадр кардан байни мардум да хеле чӣ кара парстан фаҳмидин а ҳамн занакошон ҳамин намедонам занакои намешиданишам ҳамин номи ҳасти ки хасан хунанд ҳамара ҳам хеле кара партфтан пеш то солҳои 80-90 хеле чиз набуд байни мардум да қасамхӯри номи ҳастӣ кати набуд ҳамино овардан барои чӣ медонед ин идеология ки вераша сус мекунӣ чотка ғулом мекунӣ анамихел ҳамун ҳастида бовар карданаша сус мекунӣ ғулом мекунӣ инсон фаҳмидем ҳаст ҳастӣ баъзе идеология ки тамоми дин не озодӣ бояд бошад ҳар кас озод зиндагӣ кунад касе чӣ хеле дина пайравӣ мекунад бикунад христиан ҳам зиндагӣ кунад тоҷикистон намедонам католик ҳам зиндагӣ кунад намедонам чӣ мусулмон ҳам намедонам дигаршам дигар ҳама зиндагӣ кунад но якдигар ба идеологията паҳн кара вайёра чӣ каран не чӣ хеле мепӯшад чӣ хеле озодӣ бояд бошад мо барои озодӣ ай модар чӣ хеле таваллуд шудам ку ғулом набудам ай пишти ягон кас намеистум пишти ягон каста саҷда намекунам намедонам ягон каста сархам намекунам ин ҳами хел инсон озод таваллуд шудааст ҳастида анаиҷа қати бовар кун ҳастида анаиҷа қати бо вуҷудат қати бовар кун қалбат қати бовар кун дуо мекунӣ худат донию ҳастӣ донад дигар кас надонад бу қоидаш ҳами хелда фаҳмиши ман қати акам ман олим нестам ин масъалада но медонам ҳама забона хонда метонам арабирам барои анамиқа инсон бояд ҳамахелӣ бошад вера ино вераҳотон айку шикастагӣ шумора вера доверия доверия зан марда бовар намекунад анаму верия ҳай зан шавҳарда бовар намекунад шавҳар занда бовар намекунад доверия анамин чиз фаҳмидем доверия вақте ки представит кун ина намедонам ина мухолиф ина мисол мухолифа ягонташа мисол биёрем ё у тарафа мисол биёрем ҳамино аксариташ қории қуръон олими қуръон хондагӣ азёдкарагӣ барои чӣ ҳастӣ ки хаса мехӯрад гапаш отказ мекунад савол логически значит ина чӣ хеле мефаҳмед чӣ хеле мефаҳмед шумо барои анамуқа айку freedom mention таҷикистон навис верата мустаҳкам кун верата ҳастида мустаҳкам кун ҳами ҳастӣ айку ин ҳамихе метад ки ҳами кучи қувватат метад ки ҳами худат дони ҳастӣ донад амал кун фаҳмидӣ бовар накун ёда ёда эҳтиёт кун командирои хатлонаи кор кардистан чон медонанд чӣ хел кор карданашона тамом фаҳмидӣ командирои хатлонаи чӣ хел кор карданашона медонанд свобода рабам от рабства рабовладельцев гам нест да свободу хотим мы не раби и рабами не рождались барои ҳамин бародаро шумо бояд айку ҳамира мо и уже бизнесишта гузашт бояд ӯро чӣ кунем ки биравада бензина хешои эмомалӣ рафта пурсанд ҳамон чӣ мепурсанд бензина ҳамо бензин фурӯшанд наркотик фурӯш ҳамоанд яроқ фурӯш ҳамоанд террорист тайёркун ҳамоанд ҳамаш ҳамоанд фаҳмидем фарзандони худ чон террористай дигароро мегӯяд ки шогирди гулмуротай фарзанди худиш дигароро мегӯяд ки террорист экстремист нагӯ ягон вақт мара ягон тарафдори эмомалӣ ягон вақт нисбати ман нагӯем ки бовар кунен ман факт пешниҳод кардам ки записо ки давлатҳо медонад ки эмомалӣ раҳмон и его семья имели тесные связи с Гулмурод Халимов. Тесные связи во время, когда он был в Сирии. Понял? Он охранял его дом, он воспитал его детей. Он 24 часа был на его доме. И он тесно связан с сигильцами. А насчет ман ягон чи нагӯем ки просто касе ки ҳаму эмомалӣ падешка мекунӣ, клани эмомалӣ падешка мекунӣ, Рустама падешка мекунӣ, подсобничество терроризму мешад. Вай қонуни терроризм ҳам хеле ки вай намедонам. Вай ранги наркотику на ранги наними чи да? Ранги аними
тамоми дунё ба яке кор мекунад. Запомни. Касе ки подсобничество мекунад, таъриф мекунӣ, ту уже подсобничество международному терроризм мешӣ. Запомни. ҳозир нагуфтестам вақту соат кати ҳарчие меган. Фаҳмиди, наму Саддам Ҳусейн буд, унаму намедонам Ливия буд, намедонам унаму ҳозир уна Россия мисол чӣ кардестанд. ҳамон ҳар якче вақту соаташ чӣ кардестанд ку меган. шумо вақту соаташ ждат мекунем, ҳар як кадомта эълон мекунанд. Санксион нест. Анам касе ки блогер, любой кас боши ку, одами қатори боши, ҳамуна таъриф дори ку, журналист намедонам, ҳар касе боши. Ту меафти списокда. Запомни. Касе ки даже мухолифе ки ҳамуно ки контакт дошта мефурӯши ки трам меафти списокда. Афтидагӣ, як қиёмата дафтагӣ. Запомни амира. барои ҳамин Freedom Mention Tajikistan нависем бародарои ман, зинда бошем, 15 минут дига суҳбат мекунем. бояд ҳамин шумо ҳама вақт Иззат Амон, Далери Имомалӣ, Абдулло Ғурбатӣ, Пирмуҳаммадзода, Улфатхонӣ, Чоршанбе, Абдураҳмон Онучи Очаш, ягонте ҳамин аёдтон набурод. Ҳама вақт Freedom амхе, ҳамара нависен Freedom. Танҳо озодӣ, Freedom моро ба озодӣ ки мукаммал. Вақте ки озодӣ номашам бисёр мегирӣ, озодӣ бисёр мегирӣ номаша, ба худо ҳамун озодӣ бисёр гирифтӣ номаша, ҳамун ба мерасӣ. Вақте ки революсияи номаша гирифтӣ, революсияда мерасӣ. ҳамина гирин, ҳар шаб каллада фикр кун, тай Freedom. Шаб хо рафти Freedom фикр кун. Фаҳмиди, революсия фикр кун. Шаб хо рафти революсия фикр кун, рӯз хо рафти революсия фикр кун. Светат нест, революсия фикр кун. Гудакат гишна, революсия фикр кун. Маоши $2000-3000 шуда, намехоҳи революсия фикр кун. Давлати Google да будро тилло дорад, революсия фикр кун. 24 соат революсия фикр кун. ҳар вақте ки ҳамин настроение то шуд, революсия фикр кун. озодӣ дар революсия тай. Дар революсия дига дар ягон чӣ нест. Анам ино бояд бираванд, нест шаванд. Ино бояд намонанд. Шабу рӯз бояд то озодиро фикр кунӣ. Шабу рӯз 24 соат мағзи тиданам хеле кор кунад. Ино уже айку кланошонда ино конкретно тайёрӣ дидестанд. бо яке ё бихеза бизанем гуфта. Ҳамара хез меган, айку дигаро бихеза бо мезанам гуфта. Фаҳмидем? Лекин ҳамунҷаи контролш определённый партизан, анамун контрол мекунад ҳамунҷа. Ман медонам ӯ одам кие. Фаҳмидем? ҳарчи алоқада ҳастам. Ӯ наме бо ум гап мезанад, телефон оқати тамом. Всё. Лекин анамҷаи контрол дорад. Фаҳмидӣ? қати ман алоқада ҳаст. 24 соат. Дига минтақаҳо эҳтиёт бош. Айди одамое ки мебурони чӣ мешаванд, ё аймун минтақаи ҳам бошад, анамун худаш анализ мекунад ӯ одам. Мара мега ки кадомиш кияи чие. Всё. Фаҳмидем? барои анами қайку ҳар яктат партизан шав. Ӯ дурнода тайёр дидестан, яроқо ҷамъ кардестан. Бо халқа бикишем, дуруға ҷанг мекунем, ягонҷо митинг ташкил мекунем, мардум бихеза бизанем. Як корое кардестан ки ино любой кор кардестан ки хез кардестану, штоби ҳамин мардум айку митингда бурорану ранги мардуми бадахшон бо қатл кунанд. Ё ба фикрам сари қатл кардани инсон бо пул мегирам ба фикрам. Ман хеле мефаҳмам, ман намедонам чӣ хеле бифаҳмам меёрам. Фаҳмидем? барои анам қайку ҳар як кадомут бояд Freedom Mention Tajikistan. Фаҳмидем? Freedom Mention Tajikistan. Комментарияда нависем бародарои ман. ҳурмат мекунем ҳамаи мо мардумем. Кадомут ки мисол чӣ мекунӣ, чӣ гапе дорӣ, идеологияи хуб дорӣ, ҳатто тарафи анамо авангарду намедонам дигаро, одамои басавод тамо мемонем. Инҷада одаме ки ман мебинам поёнда, мебинам ки ту кӣ ҳастӣ. ба иҷозат метем ки ягон чи гап зани идеологията. Но иҷада Рустама таъриф накун ки ба видео нишон метам як бора сари видеода. Намедонам, таъриф накун мада. Ӯ бояд айку проблемашонро ришат кунанд. Бираванд одамое ки ҳамн террористҳои ҷавоб додаги. Мумкин ӯро падудар монда. Ман намедонам кохи.
Ман ҳамақай медонам ки ҳамон одама ҷавоб дод. Ӯ алоқада буд ӯ ҷақатӣ. Фаҳмидӣ? Мо факто дорум. Барои ҳамақай ку касе ки ҳаморо таъриф мекунӣ ин майдонда надороем. Ин майдони ман барои шумо нест. Таъриф кардан нест. Мо шиндагием. Ман безор будам, маҷлисодам намедорам будам, барои ҳамон 11 солда то капитана ба 1000 буромадам ки маҷлисоштам намедорам. Кабинетам сурати Эмомали Раҳмон набуд ягон вақт. Барои он ки идеологияам хеле буд. Идеологияам ман ғулом таваллуд нашудам. Идеологияи тамоми партизан ман ягон тад ғулом таваллуд нашидӣ. Ягон нафар, нами 218 нафар бошад. Касе ҳатто Эмомалида хизмат кун, гӯш кадеста бошӣ, намедонам касе бошӣ, домод авлодуш бошӣ, ҳама қарафам ки ту озод таваллуд шудагӣ. Озод. Ва ҳаргиз ғулом намешӣ ку. Морам ҳаргиз ғулом намешем. Фаҳмиши мо ва ғуломдор намешем. Сари мардума ғулом кара сардори ғулом намешем. Фаҳмиши мо оиди демократия ҳамин аст. Касе мухолиф мо идеология мо Абрам Линкольн. Абрам Линкольн мегуфт ки ман аз модар ғулом таваллуд нашудам, ғулом намешавам, ҳаргиз ғулом намешавам, ҳаргиз ғуломдор намешавам. Идеология ман оиди демократия ҳамин аст мегуфт. Фаҳмидӣ? Барои ҳамқа озодии мутлақ дар расид Амрико. Фаҳмидӣ? Анаи аст озодии мутлақ. Хеле нест ки кланда ман пачинаца намекунам. Ягон вақт ягон кас пачинаца намекунад клан планда. Клано тамом шикастен шумо. Шикаст хӯрдем. Шикаст нашид, бозитон нагзашт. Ҳамин бозие ки сохтен, ҳама тарафа сохтен, натонистен ҳамора. Часпонда натонистен ҳамора. Фаҳмидӣ? Я, брат Лев, скажу одно, что в Таджикистане я сам работал в милиции. Там много очень хороших людей, но хороших людей не ставят начальниками или, не знаю, начальниками, генералами. Это очень много. 90% всегда, 99% любой системе, который государство, системе Эмомали Раҳмона, 90%, который там служит, это простой народ из простого общества, из простых людей, которые там работают. Но там есть клан Эмомали Раҳмона, который при протяжении 30 лет они слишком нарастали свой, потенциал на территорию. Родственников много, всех из одного региона, из одной территории. Все министры из одного территории. Все начальники милиции района. Все министры из одного региона. Все начальники милиции. 55 районов и городов есть в Таджикистане. 55 районов в городах из его клана. Начальник милиции. 55 прокуроров в районах, в областях из его клана. 55 начальников, не знаю, Государственного комитета национальной безопасности из его клана. Из его клана. А остальные сотрудники, это и из простое население того региона. Но они при протяжении 30 лет так отравили народ во всех регионах, и между были, например, старшие региона, старшие люди в регионе, районах, в областях, которые их слушал народ. Вот 2-3 человека, они пришли, отравили их друг другу, убрали их, и народ уже начал, лидеров не осталось. Лидеров сначала отравили между друг другом, ослабили региональных кланов, лидеров клана, ослабили, убивали региональных кланов в территории 50 на 55 районов и городов и сделали из народа рабов. Все. И потом эти кланы, которые им служили, их тоже сделали рабами. Их тоже уничтожили.
Все. И до сих пор уничтожает. Это чисто семейное государство, феодальное рабовладельческое государство. Это даже не диктаторское. Феодальное рабовладельческое государство. Все. Больше ничего здесь нету. Он при протяжении 30 лет не дает электричество. При протяжении 30 лет. Барай ему мардум Freedom Mention Tajikistan нависе. Freedom Mention Tajikistan. Фамди? Хамат Freedom Mention Tajikistan нависе. Ягон чине дига. Танҳо ана ҳамин калима. Комментария дама айку дуромади навис ҳамин чиза. Он уҷа онлайн митинге ки 24 соат айку уҷада нависе. Фамидем? Freedom Mention Tajikistan. Танҳо озодии мо дар ҳамон аст. Мардуми Суғд, мардуми Бадахшон, мардуми ноҳияи тобеи марказ бо охир да мегӯм. Мардуми Суғд, мардуми ноҳияи тобеи марказ, мардуми шаҳри Душанбе, мардуми Бадахшон, шумо ҳама вақт эҳтиёткор бошед. ҳушёр бошед ки на афтен лавушкада баъд бо шикор накунам, бо накушам. Бо огоҳ кардестам ман. Ҳар дафъа огоҳ мекунам ман шуморо. Далнеши лидерои маҳал, одамое ки ҳамино ки кор мекунен. چی کنین؟ احتیاط باشن که شما رو یکم وظیفه های میتونن شما پیش که میکنن و میگن همه یو کار میگن و شما کرای نمیبرورن. انمی منطقه های فهمیدین؟ هوشیار باش همه. فهمو؟ هوشیار باش. انمی منطقه ها دا میگم. نافتین. ها پارتیزان شو. هیله خودش بر ضد خودش استفاده بر. فهمیدی ها؟ متد خودش دا استفاده بر. هوشیار باش. متد خودش هم وقت خودش استفاده بر. یا هیله یا زور میدونن. باور کنین. فهمیدین؟ هیله دا استخوان ندارن. برای انمو هیله خودش استفاده بر. باور نکن. لوبای دولتی پیشرفته ای که من اروپا تمام جای دنیای گشتم، من شما رو میگم که این همین شتاتی که من زندگی میکنم شهر زیگن است، گرمانیه. همین گرب خودش دارد، فلاگ خودش دارد. غیر فلاگی گرمانیه. چوریخ شویتزاریا دا کانتون میگم، ولایت. گرب خودش دارد، فلاگ خودش دارد. ژنو هست کانتون، شویتزاریا دا. فلاگ خودش دارد، گرب خودش دارد. نمیدونم همش اگر یک زبان یک ملتم، یعنی آلمانم، فرانکفورت، آلمان نمیدونم، فرانکفورت برا گرب خودش دارد. نمیدونم هر یک رایونش یک رایونه یک من زندگی میکردم، یک رایونش بگو، یک شهرش. همین چیزا دارد. انکون ولایتاش هم همین چیزا دارد. اینا چیکار کاراسیان؟ دولت انمی شتاتو انمی بریتانیا کسی بریتانیا دی لوبوی همه خیلی دارم. یگان کس همین را گفتگی نیستای. این همی خب برای چی میدونید؟ یا نمیگن که شما را با غلام کنن و با ماده 13 را دزدن و با خوجاین بتونن با مردم غلام کنن. تمام. این همه چیز نمیگم. برای همه همه دایکو هوشیار شو دانا شو. هر یک تریتوریا قانونی خودش دارد با. внутренний закон همین تریتوریش دارد که ایروی منتالیتیتاشون ایروی например یک تاشت например روزی یک شنبه در اپریدیلونی کار کردن دکار نه که روزی یک شنبه خیلی میشه روزی جمعه خیلی میشه همش قانونی است انه که دولت ساختن دکاری فکروی که یو میکنن کن نه کانستیتوسیا دا باید دیتیل نوشته شده باشه هر یک چی تا سانتیمتر اسفالت میلیون نویسگی تا خیلی مدیسینسکی پاموشای که اونها نویسگی کانستیتوسیا دیتیل نویسگی باشد فهمیدین این خیلی نیست یا همارا لپشا دزیدن او همون تینوت کردن همون چی دزیدن دیگه یکون چی نیست برای همه قایکو ما برای زندگی خیستگیم ما میخوایم که زندگی کنیم دیگه چیزی نمیخوایم ما همه خطی دوست همه دولت خطی دوست پجالستا بیاین زندگی کنم پروست هر یک کدامت گوش کردی پروست گوگل داری 1 گرم تیلو چانسم 5 زواد تیلو داری 1 گرم 1 بارل نفت چامپ چی به دوبای خیلی زندگی میکنم چی به من خیلی زندگی میکنم یک تا سوال تو ده دویم سوال ایکو چی به تاجیکستان سایوز چند تا گیست داشت حاضی چند تا گیست دارد نویست میبروید دویم سوال برای چی او وقت سویت داشت تو همه استران اسنگی 15 دولتی همون سابق شوروی همش حاضی سویت دارد تاجیکستان ندارد 30 سال شد ندارد تاجیکستان 30 سال شد ندارد چیچنه به هم جنگ بود سویت دارد همه جا سویت دارد لوبای جا بسیار جاها جنگ بود سویت دارد نه تاجیکستان ندارد یکم کس نمیگه زنده باشی همه سلامت باشی همه تا حرمت میکنیم فکری فریدم منشن تاجیکستان که خورا
фридом меншен ки хес, фридом меншен ки зиндагӣ кун, фридом меншен ки амал кун, аз назар гузарон, муайян кун, таҳлил кун, маскировка кун, амал кун, чизе худат метавонӣ амора бикун. Зинда бошӣ, саломат бошӣ. Ҳамата ҳурмат мекунем, дӯст медонем, эътироф мекунем. Фаҳмидем? лекин танҳо барои озодӣ амал кунем. Саломат бошем бародаро.